and Cosiri, Kamami Kabi and Cosiri, Asantiki and Cosiri, and you breathe and Cosiri. Jisakuma, that's your night to me, Yatsana, all day. Jisakuma, that's your night to me, Yatsana, all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, near the neighborhood to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, oh, I thought I was Nikwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me Fono soap, the gentlemen. In Pepe, Sana, Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sounds zero. Your baby, you saw on page my Aka can no I don't know. The man worrying rubbers and worry. Akoma FM. International by intent, I'm passing here with my bra. Yansan in Moko, and then I'll do it my intent. International by intent, I'm passing here with my bra. Yansan in Moko, and then I'll do it my intent. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, me have a man to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, me have a man FM Facebook Live. Hey, Akoma 87.9 FM. Like in page no comment na fe kwoswa eshema ye YouTube Akoma 879 FM. YouTube Akoma 879 FM. Enu ntu YouTube ono so mesewada subscribe page no ema me na afe kwoswa na ehye o subscribe page no bell no ho adoma no na wemiaso enu nti sabra ne so you will get notified. Na just won so wa share link no e de ama afofrosa ena yeye no minia abena pokria gina so was say hello. Patricia Goji was say hallelujah and I'm say amen. And Kofi Emmanuel say I'm watching you live from Italy. Nana Henry Ochre Alezo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma some more blessing to the crew. Nyame enshawo papa Lina Anna Nebin for us say hello hi baby I will be a mama hi sabe pepe and that's here and a continuous story. On your TV a live Kings TV a live na ode ato Maa Akos great family so what the ato so was say monshenti Maa Akos great family momo dia na monshe emfa emaye sanso na fans of Akoma nsam aduana ba e dia ato so monshe emaye menua ba abenaje ne papa bi was say happy home abusua koi media ato so eno nti monko so na mo enhye sa pepe na charity foundation aduana ba e de ato so fans of Akoma nsam eno so eda so koso na shema ye at the information center e wo kwatwi afetia wabiem Big Love Radio e wo Spain edem Otaibo Radio Modern Ghana USA edem OPD Radio GH UK edem Free FM 97.5 Techiman manager Ima Mitwapulisa wiei and also wade atum Piwak Natural Health ya wade 3P Garlic Meshaba natural ebibidro no kope bineto enafe grow fine blood tonic yedi koko aye eno so montungu so na monfom sabrato enimako mienu ena first story wo mo asasene yede ebremo na enne yasam a yebeka no eye continuous story sa okai ye maame bi eye first na atha ofri sunwane ene ba ye somewhere last week say oho ena ababa wa bi wom omunim ne mantamo dada wode akoda bre no se ofa akora ne fam na enye sada no a na mnim si ye fa akora asase de ni hunu bi da ena ode no ebre maame no yare ena ohwe no a bepem emfie dunsia asesen se mekaye
saying Fie 9 sisi akra no won fie say 9 good I 16 years yeah ono de ende o hwe no na girl be ka chance akra na wo hwe 16 years no papa wa hwe obi ba eno na me de akwenti fie 9 no so ye no ya beji akra na free nsam we no ma kire wo na emom ya be ma ye maame fosti abo asam a wo de ba ye ne tofa what be madwoa e wa ha na ni kunu e wa ha ne wo fa no ka ne ho Emma omukwaji akra ne 4 years no wo ha we have full house mame mo ha ya mo mako boko de erade no mo mpaibo na okoye na kire te sen me pa cho boko e de nyame ase ena no wodi asambe dan ye yetu wana mo nyame adom ene yanya busua no e wo fi ha bo asam ne tofa na afa yankoye nim yo mame da ase mako me pa cho 2017 ye nyina ya tena bro no ba ko Yesu nwa New Town na ye nyina ya tutu obia ye ntamatete nti mi wodwom ton wa bro ena minie ye ma adwoa oba me ho se oba ho na wotwe miensa da etoso na wotwe miensa no ena wo beka se one me wonkomo nti one me wonkomo no na me si wo mieni no so sister nipa wo anti ye nchena nchen nti me ne kwotena store dan a me de niema gum ho na okuta akola no na obeka cha me se sister akola we me fa no fomo na menua branti ene ma me hu akola no ma me fa no na me fa no me de ni ko police station ena omo se nka onfa no nko children so na o ka che omo se wo pe oba ye ni nua na se onje akola no o ma me so nye no o ma me se wonje no enti nka sister ba ko wo de ne koma no na me so eno nso ye enti e wona ma adwa be ka me se sister na wo de akola no wo mpe no na me so ma adwa ewiase nipa nya aboa ewo musa wo yare de se yare na nkuna wo china bi obeye nipa ena o sister ene ete saade a me de akora ne be mawo ebedru se me kwa me de ne be blow na me se mate na me kwa letter no me de be blow ma ko se letter no wo de baba de ebi a ene ene wo de letter ne be ba ene e beje pa chuyu enti akora no no yale wo de ne yehwe a enye yie me hwe no medical de ne kwato hospital na me frɛ no me frɛ no a wamfa na da odi akora ne ba no odi life foforo ne frɛ ye nti me be frɛ sa line no me frɛ line na be ma na afa na me chia no na me se me panacho me hwehwe ma adwoa na o se wo men no nka bibia na me so me pacho obra me akora na akora ne yale me de ne ko hospital ya je na to nti na nka me pesa me frɛ no na me bo na mane na ma nipa akoro ne se yo me meka kire no na me de mi ja ho asem obeka kire no se wo kan ye se wanka obi amfre ti mi gu so fre sa still no mfa akire na obefa ye na me ka kire ne se prince yare enti aje na to hospital no no baby sa me se de na ye no na me se a nu ni mu de ha no doctor ne hwa akola no o ka che oje no a obe de ayi be toto ne we ahwe no no se akola we ma hwe ne pen na me se me mfa ne ma ha no se ya regional hospital na mso ene no wo me sister keto aho doctor na small be kan se yenye bi nhwe se be ye yi a na mso nyame wo ho enti ma ko so mo sha se twetwero nuro ma me kotoy enti mi benya mi nuai na me ka kire ne se ono de akora ne bo ka so obeboa me yahwe no enti no wampe 2 million mra na me mfa nka de me so me wo ho ne mfa nko toto aduru wamfa ama ye yi mi ansa esan ko me de ne ko review enti aho me nam kwa so no na obefre me sister me diska no ato phone so na me se da be na ade to so se wo de ato so anka mehu enti ho na maduru omo sesa sika ni bi eyi sika no na me de ko enti wo hwe no se eda so eye 2 million na me ma oyi ye okay e de ma me okay na aja mi guso mako enu anu no enti mi guso hwe no ankakra ni ebe yi ye wo fie enti mi wodwom eton aburo
me fifie ko ye no no mo so sister bi abehwehwe na wo so wo ne number na me sister be no mo so wo nkran enti na me see you nti mi wura store dan nu mafa keta ya me de akora ne to so na me te se wo frɛ me wo machi e ma adwo e frɛ me nti me dan me ho baaye no na ye no ena me kan se me ba na me kofa yi ne baaye nti e ho obeji akora ne saada no ma ko akora ne fe ma san di nu ko twa hospital 3 days no obeji akora ne saada na kwen saada no obeton boss obeton ni boss nti wo ba dwom ho no na obeji no kura sister ba ko na oji ni kurae oso nu ma na akora ne so ofiem ofi saada na me san ko twa hospital nti ye mo ne tofa aha nti ma ko so akora no de o ma ba abeji no nti nya se wo hwe akoda no sama na ba abeye nipa wie no ma be se de o se ne ba na ye di ka ko legal aid ye ko ho ne ye ka asem no no be ka se wono de onye na dwen se akora no be ba abeji ne da biala da onje no wo de na cheme nyamo ade na sia mo de ko legal aid me pacho sa otena won hwe no ena achire mpacho ye ma adwoa no on hwe akora no on hwe akora no me pacho an enti eya sa na sa bra no de ye ko ho no ye ko 2020 num ena ye ko legal aid ni ye bewura new year me pacho ye mea se odi akora beto so on hwe no ai na afi no wo se ne ba okay otimi basunwan no kura mi hu no mane maame kura timi frɛ me sɛ wa basunwan nti ni nyina ne sɛ 200 Ghana cedis no de ban ya wo de twa akora no ska bia ma bi baaye me pacho ye ko ho no obra me 5 million bi ene ye ko legal aid ni ye kan asam na me se akora we ntimi hu ska nyina ahye me nya adwuma na me tifie no mu bi sa ne se wate wo ye me den no so obebre me 50 million na bosumi bi aso abla akora ni su 2 million obebre 50 million wo de den me mfa nya adwuma sa me se me nya adwuma enye bra wo mo ba baji akoda no amoko hia ne de 50 million ye mpata de ma wo me pacho da bi na mande bra mo be hia ne se e bia ye ba baji akoda no ena mo transe na wo kan se bia sai na wo hia wo hwa akora no wo bo 5,000 man pacho enye no kure ena legal aid ho no so be ma 5,000 de aye adwuma me pacho letter no kura me de baaye na wo dia hwe obi ba wo kofa ne form mbadwuma asai no ena omu bi sa ne se wate se me se me nya adwuma mi akora ni nti miniska ye adwuma asem no ya ye ma ho no na no ho ka mu sana ye bo ne tofa ni nti no ho na ama ya mo ne tofa ena no de ye ko details legal aid ne ho na ama legal aid ho na no manka time ankasa se fa ka wo boso asem nyina na we ne ka mu nti na me pesa me de hyemu na nka ye nyina ye hu no sa ska no manka me chese mpacho me wie ho no ane ya ba be ko ni nyina akosi se wo hwa akoda no mo ma bagye na free me pacho ai na 50 ne de anyame na me ka se omumfa ma me na mahwa akola no nti sika meje no enye me ka edifo na ka che ne se madwo ma wo 5,000 Ghana wono ankasa ne ka yo mbisa se me se menya adwuma wo ye me den e na ono ka so obema me se sika ne dia ya adwuma na de na ne wono ankasa mfa se sika ne okay me ba ho enti wo de 5,000 ma me pa cho ai enti yenwie enti ana wo ba ye no na wo ba ne se kura me ba ne se meka amabo no na me su wo metua ama me se wo maji akola ne dia se aye ne ba dia wo metua ama me okay majwa be obapa me pa cho aha no ye spray hanyina Mikey ye spray hu nyina kama enti woni haw memo ha ye na boko de pa shanyame adu okay yes start every baby a wodi akoda no ekoma maame akoda no oye hwan ofre hene na die nti na wode ne koma ma Faustina mister we de anya bone so pan for say bone kra na eyekro me na me wo mo fra ni mienu me wo ye no boso me miensa na ma levance ye den ewi satam so na ahokyira me namu no na enye easy ti maame me fra me maame say ahokyira me wo mu no ano adin so soma me nua keto ma ne be fa me wo akra e de me koyo me wo sunya na efira frame say wo de ma ko rent control
enti se ma me fa ne dan sika ma na o tu me me ba na me ne magu abonten ya me nim ni ma na edin na ho che na no edin pa enti me komi sai wona de mentumi anka mu nokra nche ne se manya de ne se manka mu nokra nche ne se abofra no eye me ba na me ka che ne sister abofra me ye den me fa ne fom ba me ka se me ba bia onje abofra no enti me ko ka se bia mama me fa abofra efom enti me so ye den hwe ne mame na me kwa akra ba me boa wa me ye den ya hwe abofra no ya me anim se me de me ba ne ba ye me ba ye so me beda circle overhead ya se more than 9 months and some to me enye skatua dan ka kotenam ene atane baako ti na ya me anim na edin ti me de me ba ikoma me sister wo sister me ne ni ti se enua ye nyina na yes wanyin se me but ona na ye pan ye bibia ewo Newtown so nyan Newtown asam kire me so a ona susuma metimi gya me baba akọ okra ma tukwan ona hwe abofra na mame enti ye me ne ntamu no e too tight ti metumi anka mu nokra na nche ne se bia mama sei enti na me de abofra ne bro ba mi twa ne to ka che ne se mama abofra me fa ne fom esi awon kire na me ye den me fom no se me ka nokra na onji abofra no e na abofra so me de ne ba me hwe bebia me de abofra ne beda me ba no be free me nsa enti me ka me de me twa sa tro we de abofra no ma me sister e na me call Accra ti me ko di pa me ye adwuma no tua dan ne ka me tua dan ne ka wie da wo se me tua ka ne wie ne adi bronya awie me tua dan ne ka bronya no mu na me mane omo niema me mane ntoma emo me separate ono ne de separate me ma me de na me di ni nyina mane ka e ma me so fa me say de nya den enkoma no already mpo me ma me man kan che ni say me de abofra na koma mama echeje na mama me bebisa me say wo hu say nkofa ka che ni say ne na no wo mama wona me say ayante akola no wo mama ho ti me ma me trezi koye ko bisa minister no no so ka say ampa abofra no wo no ho ti na me ma me didwa e ma no me so me ton ade na me nya sika me ton ne ma Maa Akos there was a day be me mane ne ma me family sister ne ma nya den enya abofra ne ma nka ho kope wo say afi papa ne ba say abofra no makoton na ma me sister ana me say abofra no me nton no papa be eye me kunu me nton abofra no wo me sister na da no so ameko no me ni me kunu ni na ye den e de abofra no ko na nsuo to manka hwe ankire me kunu no adana wodi akoda no koma ye ma me Faustine woni wo kunu na koye maadwa kunu wa ha no kwasam ne wofa wa ha ne ma me aka akra bi no afsi Africa mu nti ne kunu no aka no wasam no wo wa ha ebrepam no obetena se yenko manka anche me kun sei ena me ka kire mama ti me kunu bi say me say sister ne mama ena me say ai me sister no o se me ye sure na me say me sister no Minister na me na atena wo Newtown enye nchen nti me sister no eno o se me sister ne de a me mfa abofra ne ye den e ma no me kwaso na me de abofra na to aduro so nti me kire ne bebi a ma de abofra na to aduro so nyina ansa me ye den me ko ye na me ma ne ye no me konya balls bi ton ye e na me de bi ba me nchi e wo sunyan me bedru ye no me ba ne ho e be ka chense ma ba sunyan ena aka cha msa abofra ne yare de ka sa abofra ne yare so ma me ntwa no me foka ba no ho Dr. Beck Dr. Achireko e wo Newtown na abofra ne da hospital me ba ho me ne akola ketwe me ba abofra no ho hospital ho ti da me di boss ne ba ya me ko no ho market no ena odi abofra ne ma me di boss ne bi kura ma no ena odi abofra ne ma me na aka cha msa me nhwe ye na me ko no ma nka se me ma abofra no sika anwumre no na me nkoye anwumre ne me nua kwasi e ba ye fie ho e wo Newtown e wo penkwase e ma me mani sika me mano boss ambeton ye na sika ambeton ye na 6 million nti me mano sika ne bi e na me den kaye den me mano that time mani 3 million e na me den kaye den e koye ma Mr. Kasa abofra ne ba ho no me mane ne da
nyame anim nie me mane abofra afi bie ni wa me mane abofra no me mane so bie ni wa me mfa ntoma me mane mo boto sack ketewa o me mane mo a me mane mo boto de hye mu 5 no me mane mienu entoma me mane ade ketewa ama Mr. Frame me say me de nyama ne ma me maame a de me maame pe e na ode ye den e de mama me ka say me mfa nyama ne mfa me maame so biem ti me ame de nyama ne be ye den e be bre no ampanyampa da me basunwan no ono fie first e na me di kan si koye already no Mr. Frame be say me say abofra no oye wan ba na me so mama abofra no oye me ame ba o sister eye Mr. mama on offer o e bi sa o bre ben me di abofra no koye no em say 3 months mu e na me ni me kun issue bi nti o so frame me kun ka che ni say ma on frame ni biem na obi sa me say abofra no wan ba e wona me ka che ni say ma on fi me kun ti ni later on biem no san frame me no si adwa akwala no wan ba e na me sister abofra ne me ba e ma me sofo e no kasa say man ka no kra nkyerɛw ma di tura kyerɛw bosome me yensa chi wodi akwada no koma no bosome me yensa chi e na ka che ni sa akra no wan ko fa na sase de e mom oyewo awo ba wo ka che first ma ko di tro ma ko mi ni tro wo me nya me anim mi ni tro na okay mi ni tro baby man kasa yeye baby mi twa tro ma mi sister me di abofra ne eden e koma no no ba bosome ye chi me yensa chi wo ka kire no me ka kire se wo ba abofra ne me ba and wo se wo ba kro obehwe no because we need be to 4 years nti abofra no wo no ma me ka se me mane abofra na me boa o mane no me mane abofra me mane no if me mane amane batakali mane ntuma nyina there is no there me mane ya me mane me sister okay that me de nyama brand which is 2020 no ena me di sika kan ho ena me koye ti me wo na me friend so mama akora ne papa ne de we a o ma me pressure no me pesa me fa abofra no ko che ne papa ne keke na ohun se o se maton abofra na ma wo na abofra so de nipa so de ye nton nipa enti no me pesa me fa abofra no ko che ne papa na ohun se abofra no me nton ne ma wo na me san fa abofra ne ye den embrel me wo me back one fa akra na ma me ti me kwa akra na wo me wo wa na wo frame say wo de mako legal aid say membra ti mi jade mi ye nyina wo ma me date mi jade mi ye nyina ye den e bae me ba bedru ye no me ko me ye kwotena ase e kan asem no ma me pa mi sister cho say de me kan asem man abofra no me fa no fom no ma nya de me sre no de me ne tie no enya me ba we ne betete me ne mienu entem bra do ko legal aid na akra na nya sen fan so de me ko 2020 no and ode me ko legal aid okay and o mu bisa me say man kasa ye ntimi pa me sister chow e wo legal aid for ne e wo hono and na Mr. Beka say mama ni sika ekuta na ye den ni dwetira ye den ahye na me ye me sister den and na me so se ni sika ekuta na ode ye adwuma ahye de a mema ni 50 million na ode ye adwuma ampa me di sika na man na wo 50 million na abante wonje Maa Akos that time no number that time loan na me kwaji na de betu aka da me ji sika no wo bank no me friend ka sister ma kwaji sika no wo bank na nsu otoi anadwo no nti anopa me di sika no be send that time ko me je 3000 ti me send anopa na me send sa 3000 e den e ma no ansa me send 2000 e be kan ho ubo kura mane mamu mi kura mane Denkwe. Mamu mi kura mane. Maa Akos, sebio enya ho kira. Enka mi ni tro enche mi sister. Na me hwa ho kira na me namu no na no adin. Se me de me ba no koda asekra bontin so overhead na sia. Ka me ba na pomudin no. Ka me ba no be free me nsa. Omo ye ntafo. Patron. Ti wo de be ma no atano na bre no. Patron. E na wo kipu atano. Patron. Enti ya show nti legal 84 kan na ma no 5000 no. Now yen hwe bra mo beje akura no. De na si. Me patcho, ye ba me ye ko illegal aid no na. O ka se edu onu na ka edu se me be fa abofra na me meda na se.
na me mefa abofra no ena me su yo mate na me abofra me mefa ne mfi ne nchen ba na nka mpese me de ne kire ne papa no na ohun se abofra no me nye den me nton ne pa ne nton nipa okay ena o se me meda na se na me mefa abofra no ti ye kan so bia na enye yie enti me ya me ba no ho ena me be stress mama sta me fa kola na se me ti na free won nchen me pese me de ne kire ne papa o se enye yie enti me ko legal aid for no na me ko ka cho mo say na me ba me sister wo waye den wa kan kire me ena o mo frɛ ye me nu nyina tena se ena o say na me nya ediada me de ba ma me sister no ena me obo so obeji 250 million na me sister me 250 million no me ni bi eno ye legal aid where biem legal aid for no ada na oba be fa koda no a na wuka ho wukunu na wukuru ka ho wo ofa ehwo no legal aid na mukohia ye ye kohia wo hene fie okay ye kohia wo hene fie okay me ba minister na so wa mfa bofa na anye den ama me ye ko illegal aid wo sika otwa ma me no me so me nya den me nya 200 million 20,000 250 million me nya one me kan ba say obeje me 150 na me sister me kwa say sika no me nya me so obi mu da enti me nya say sika no enti ye kan no me dane mani ko ye e na me de ko to me wo fa anim say omo me pa me sister choma me say sika we mpo no mimi hu bi da me sre no enti Maa Akos ye be kan asem na anye yie uka say oni me ofa kan ase ye mede wase na me mefa abofra no Maa Akos ye ba ye foka ba ono afre say ye mbra ye ba bedu ye no minister amfa abofra me de aseda me de ba ye no wamfa abofra na anye den amma me na nana ba ko ohene pon ba ko wote one ne neti opposite enti ohene no ne freye eye mi sister na nkasa na de asam no koto enti ebra mokoko hia ya omodia wo kan say bia like mo baji akora no amma no sika bi say ewo ohene no sofo no me pacho de bi wan fa sika bi antomoni kan de wo koka na legal aid me pacho ai okay enti ye ofre ya ye ba ye no wan fa bofa na maye na ohene ne se ne ye nko no no abeka asem no enti ye wo ho no fa fun frɛ sɛ ye mefa abofra no ena me wo fa bisa ne sɛ wa na wo se ye mefa abofra no wo se an ena ya fo ka ye den ekoye okay enti ye kodu ye no Maa Akos ye me anko ne fie o ye ko hene no efie ho ena ono ade abofra ne ye den eba ye ti aseda me de man no me ka se mi sister je ya na ma di tro me de ntoma 4 any 2000 eto so eno so ka so beso asede no ma na oboa na me fa 2000 fa abofra ne ye den enkoto school na ka se obeji sika bi wo me ho a na wa branya me eti ono ne bompa ye hira abofra no so ede ne ma me na mo de no ko na me de no ko akra uko akra wo frɛ Maa Akos me kodu ye ofrɛ me me ne kasa ye ade kye ye ofrɛ ye menene ka oni akra ni nyina kasa ye ne 3 days no friend am so above me de oba ni ko school nti me bedu fia me frɛ no na one prince ayeden akasa me bedu fia me ye kwa na prince ye mama and am say mama na efro oji phone na phone ye den ebo Maa Akos phone okay wodi ye hwe no mame na mame misa wo question kakra sa na maba ye mame so wo mame oho me pa try mo ma wo nuanom oho me pa try adan na ahokyere ba ye na wo pe wo bi ade akra na koma no wo fa nkoma mame Maa Akos na me anim ni minister me bu no pa me bu minister mama pa esai se eya danfo nua ana eye meni onu mpo me fa so onu na etiti peja ye nyina ye ne ne mufra busua ba ko ye fie busua ba ko pa ye adamfo nua mu ye du enye nchen menim se dia meni ne tie ade no afa akra na nkoma mame ma na me wo me kutanya nka dada ti no mu wo me mame ho no mu wo me mame be kokwan so beba onu na ehwe nkola me nu no wo mu wo no
ti me kasa me de we kwa ka ho a bia on ebeye asem wo de kwa ka ne ho no ka che osem kura ne doso ma me kasa nyame ni me sanso o mo so me kasa me ka kire me maame a na ma ditro man kan kire me maame enti wansa mo maame so ma ne yese me di akoda no me ba no kwa akoma asomasi me pa cho de bi na oni nuanom me pa cho me wonua adan wan fa akoda na akoma mo me ba cho minim se minister ne betima hwe me ba no wodi akra no ebre onua fosti na akra ne wo mfiesi ana bosome sen me pa cho no 9 months bosome nkro se no wotwa no fo wanum da adan na fosti na onya 9 months ma no ye ko liga e do no asi 8 months ena sese so se 9 months nyehwe bosome ba ko pe ene ya tie free so ana ma ne sama ka nyina tronko a wobebem eno ensesa hwe wodi akra no eba no na pomdi mu te sen ma me de akra ne ba sunwan no na me de na tutu nduro so ti me de ne kire ma me ba ko se me gi aduro wo ma me we ho nti me sro epana de abofa na iden Akoma me no ho ama me o ka wo bona mane me ka kire no se ho na ade ne kro ai ma me o ka kire se ho na ode ne kro no ade no mi sa ne se ofa akoda no form no asase de no enya san ya wode ne brewo ofa na asase de no na wode ne brewo anaso wo hwe ne kakra ansa wode ne brewo ubisa no me pa cho da bi na wono ka kire me se ofa akula no na akula ne yale dada enti no wode na ko hyenko betamu nyina sa na okaye na baby o ka se ya wona ato ho no ade na ato form no yade ne hyenko betamu ma eni e onu anie na se wo so anya smart ade no mi sa no question ma mi bi sa ne se ojidi sa akula no ofa ne form ododo nyame nyina ke kansem bebre sa akula no ofa ne form obadwa sa wo maame kra na bi da ne so wontumi nyino anasa wo awohwa wo sisters wontumi hwa akra no yie enka ye maame first ho aho kira ne ma wo ye de wo ye no according to anu asem me pa chawo be ma wo ne wo santafo no sa bra no oda hene a moda ayi ase wo se fa na modampo me ni me ba no koda overhead bridge na so circle na be ma na wo ne nyinsa ye no wan be ma no wo fie ha waso on froso o twiri mu tan oba frosoro me esa wo frosoro a wo ba ba dan last week na was yetra case we so wonti any a postpone ban na because ene na obenya ho wo beja won mo de na nka o me ye ka asem no last week enti wo ba na de wo be kasa na be ma wo ne ne wo ye no wa wan ma me pa cho no owo ho na onye adwuma ti na oni obi ne di spare emre bi me of akra yare ma mi sister akra friend Mr. Friend no so send this kama my sister ena echeja na baby say Brian say Brian so we no obi ba tena na so wo fo obi ba na se bio wan ware wa woni ne wo na se wan ware oba no kra na wobu no kwasea me pesa me kire wona say e ho ne de ma me kan sama besia sama okay ka kire enti satam na Mr. Friend say abofra ne yare and was send this sika e dia ma my sister Mr. Friend ma me o friend me ka say abofra ne yare o friend me kunu no o se me kunu ka chen say abofra ne nye ne pa intima on friend na me ni me kunu bisa ne say se bi okrobo fompo omo mamu se wo bi ba na wa nye no ade a akola no wo ba ye mfa akola ne ma unti se wa fo bi ba na se wo nye no ade obi nkasa asem mra asem ba ubenya asem se bibi yemia ubenya asem ubon se me wabusua enti minister so ofre bla no one ne me ne ham so no no ofre bla ne say abofra ne yale ma me krutu nanum ka chense me se abofra mofra ne nya ne manti no zana be ma na ka cho ne kru e ka cho sako me pa cho ne o ka se be ma no be ma no once me de minimum no phone so na me free line na e be ma na fire wan kan che mi so ni kuru ne yere no no di o ka ya ne se o men no no na eno no odi ka send me 2 million be ma no no be send 1.5 ena maadwa ma me 2019
ene wodi 3 million ede ma me say ma adwa kunu ne say on fa ma me na se ma adwa se ne kunu se nkora ne nyane de se na ma mo de me ba ho ene wodi sai we ne baaye na o san de 1 million eno na chi ena me fra bla ne say me fra ma adwa won fa phone no na akura no so still ne ho nto no e wona bla ne be ka che me say e free na akro me mfre ne biem na maaju ase prince nya ne ba enti ma me mfre ni biem ampa be si nne ma mfre bla ni biem ono so amfre mi biem de ukunu bemba woni ne ti woni ne man ntafo ne pe that oya moment okay on not dying mu me pacho that time no na me fiera de mako rent control enye wo fiera me kire say bemba woni wo nkoda we no wono oni dan damu a entafo na wodi wo mu da ba bia wo ho kire woni nti utumi de wo yeyei woni se ubetumi aton akora bajo ma me ka cho ni ya wo yeyei ubetumi aton akora because se wo koye ena ma me ka cho so wo ntumi a ena desperately obi uhu obi onye me peba krato ka beto no mama mintimi nton me bada na se de wo yeyei wo ton akora no mama mintimi nton me bada ni ya wo yeyei wo ton no Mr. Friend me kan no krechire no minim se Mr. ne beti ma hwe me ba na ma no entia de na wodi akora ne ko ekoma no one kan binye nwie wo ko me ba bia me mi se ne ye ba bia ma na dan mu ma me ne nete dan no ntia ba sa no so te ono so da kam e na me ne nkola yi ene na mo ko da kan mu bia yi se be akora ne papa no enti nkuranta for ba bia be ma no ye fensan ba so ye fe ne ye wodu ba bia ye wodu ekro no ewo na wone ne ekro sabe no mote dan ma yetu mu no na wa wanya aboso mesan me pa cho me wo ye aboso me miensa pepe na dan na levance eson ye entina wo kunu se dan na levance na so na yetu me pa cho catch Pastor Julius na onko frɛ be ma nebra ohia ensemu nkyeremu me pa cho Pastor Julius ni evangelist mo nkɔtwe be ma nebra be because wo ensema no yi wa ha ene ye wa manka ye wo ensema no yi wa ha bema ene wonko bema ne wonsam anu yi wa ha brebe entafo no a mu nyina na mote dan baako ahokira ba yetu yen oba no mfa wontafo no nkonko dahe na wo so kodahe I believe say bema no oye no ho abro say owa round na so ma because dey am say asem yemfa sekan yemfa grade and ye nipa no ye de kan. The only is a sign of immaturity. Exactly. I'm telling you, these are some of the frank words I can't man for you do matter. This is not an insult. As some about now, say even I thought some no even can and just betraying me. Our brother, some about the German America, and can neya come no die. Pastor Julia, the Yana say last week Thursday, Nani yes, and I will free. Majua wo fa say o pese wo ba asem no mu bi that's it but wo kwa kwan so enti e kire na beba enne ye fa nche na wo so wa ba bi ene ke ye ne last week o ba na so nkasa dia ba ye de you understand and wo say wo yi nsem wa no because nsem bi hwehwema so oh enti bi na me hu say ne yere na akwampo na wa betray no because asem aba ma mi di ma wo yere aba wonni ma asem no hu bi ye wonni bi o nka wonni bi kura na wo wa no wonya asem no aye wuna right now ka wo bole chidom tena no chen de wonya be ma se na solve now what about the do ha wo so ma mekasa and so it means say you na say oyiri di fo a sabi o ye be ku na ye nku no ye be ye ni bia omfa ho na can you be a good husband you can be a good husband with this behavior and the above one say obeba be kasa me ba no okeka kan say me say omuti obi asema omuti obi na me nim de opese o kire man tie na omuti obi asema obi tin obi nkam no kro ne ye ka kire o say ensem bi wo asese obeyi ya no ema tiefo ni ahwefo nwutie maadwoa enwu se ensem na maadwoa kan ye no kura ensem na mama ika ye no kura ananye no kura now wo ba ma no bo be kire sansem no wo pe bebia kwatete kire se wadwane ene ye be kire wo ni papa you understand and these are some of the things they be na ye body ye kan no kura kire man almost say because say na okunu be behave there I think there is a problem somewhere because be ma no anopa wo ba ye no wo say ebra badwa wodi akra ne ko no ekoma ma fosti no ukru ne ko bi me pacho yen okobi me pacho yen enti ne ukru nanim e na wo ka kire ma fosti se wo fa akra na sanse de me pacho man kan wo ho an kire papa no
na wo ka kire ne sen me ka kire ne say me sister ne ye mama good mame bema ni bisa wo eho say wunua ketewa ne maadwoa mako oboa taxi oboa mako me ka me yafuna me de wo me bai ba ko pe taxi na na omutim sada na ya memenda na nsu kase bia to ama omadum light ena wono be frɛ me sɛ waba ye bro nunum na wonwu ye nkwanta no enti no me sumni nti wonwu ba bia na me se ne wontwe me meba mako obi wanfo obi ankyerɛ me du ho no taxi ani patim sɛ wo te taxi na de ade mo bia wo sɛ ko omote ase ho na ofa akora no na ofa bag e ka ho edi akora ne maame ne nsɛm a wo ka ma tro na wo bi no me ye ka kye wo fa no so atuka akɔ sɛ wo fa ne wukunu ansan ya ma madwa ne ye be loke o nkofie ne ma ho sɛ so me dwane agya no same question ya wase abusa kura no on say entro class awa ha wo tro nko na wo di ma wo mi nya ko bo wani mi ta ma o ntia se aha ye ono enno kura ene ka kye nipa na se ye hu me se aduase aguma no ma me nsuro ho bi anim se ba ka no kwa kire no ba ma no so wadwane no kwa wani ne wo fa ne nyina ya tena se ye be ka se de se ka no mu nyina ba bi nka se ye bu agun so na se aye na kura ye be ka kye na kura so ya to be your kubi on your uncle na yire be ka okay na yire be ka ha wo fa ka che wo fa se wo mu wo fa se no ene ye be man dan dem e was call police station enti sa ye be ma bright abefa no Akos central kopim so wo mo beba ansa ye no ne o matena se me pa chewo enti sa wo be ka kire me se ne ba ena nka mesi ade na ba ha se o se o fa akura ne wo fom mintumi nya sa abone ne mra me nyankopon da was ne kunu no se oboa ma no wo ka kire ne se be ma me nua ketewa ne madwoa obi tro ma wan fa obi an kire me mpo se sister mi kunu ni wan fa kunu ni na nipa wom me de party ni akola ne papa ne baaye eti na brae wasi ejina ka madwoa ka no kure sister mi ni tonya ka no kure na wan ka no kure ye ma no kure ena ye me no mienu ntem ka no kure de ewo bia ne ye no kure me ne na betena me ofre me fra we me pa cho tama me si fom a me di akra ne ma wo no me si fom no ne papa ne si ye ti no no kuta oba no na ne papa ne kuta oba no ena me di akra ne ma me si ne papa ene tika ne papa ne gina wo no ena me di abofra ne eden emba awo enti wo ka sa ne papa ne gina wo no fosti ene ukru no kokasa me ba cho ni nu ankasa wan pinchen no na si de na ukru be ka che se wo pinchen no na obisa ne sa ampani ampa se eyi unua no ma mi ka se ane wono awoni di enti e wafro ne ka akoro no na mami mimisa adenti wo se mami kura na tete wo like asamon kura wono ana ahwe wo aden na oben wo na wo mawu ni hunu se oh ma fasti se de wo ne me awo kira ba enti se na akoye maame ji akona yi maame na akwaka che se ofa ne fo na fasti mesre wani diem de manya de ho amantuma nka no kra nche mi sister no ene ne ho edi enti me pese me hu de na te me ka che na on so me ban mu maame wudi bi osre ni bibi won nche ya wanya ma pen me pacho me nsa na de a onye maame ba minim se bia me koka se mama je me ba ne hwa ne maame no onje no enti ase still mama me nitro wodi akra na ebranu no wohu ese nkra no mo yentafo omo ye mienu wohu wo ka kire no wo se enkoda no mo yentafo me ba cho man kan kire no so mo yentafo brebe na ka kire no so mo yentafo me ba cho me ba ye no e kire na me kunu mama frɛ me bisa me se abofra ne to so abofra ne me ba no ena me ka ofre me to aso mpiem na enu bisa me madwa kan mu nokre na me sister facha me sama anka nokre na anya den ankyerw prince ya me ba sabe na dia kora na ba ma onya sen satam no onya fine so onya wan ya won ho what the call 9 months me ne call 9 months enya busum mi no akora na konya afi e won ho ena aka kire no na me ka kire ma bo oboa ansa na obeka sa prince ya re ba no na ye 2021 mama
2021 and odi akra ne bre afi ben no o de ne ba 2017 2021 no eno o say afi dia prince ye ne ba eno na nam so me e ko legal aid no se wa bu me kwase a se wo ba dia adenti na me mehwe wo ba na wo tena se ma ko me donya me kama mani wuna me de tie ha say akula wei me ti me fra na fe on fa me ko akwa ne ba mi won fie nan abusu mi nsia no me ne ne ko nu sa me bo nyankopo wo tua me ka mama me wa dance fo wo jo metimi the numbers amamo ama ma ko ma fra bi sa won ni tro afi tama ye fa say afi kra wo ka kire no a me ni hobi timi nka say no kra na oboa ma afi kra na wo ka kire no a me pa che wo sa afi no na ukunu a woni ne tia yawo omisa wo sa de ban way still no da so da nkrofo ka mu still no da so da bridge na say me pa che wo bra ne tam obisa me say abofra ne way no abofra no me kokkofa ne mle no na ye tam a o se mama wa ye ni pa wie ma mama mpa che na ya le ni nyina afiri ne ho mesrew yanko itio Maa Akos me pa che tam a abofra no o ka be ma ne ka se me fa ne ba ne mre no no ohia ne ba na makoton ne ba no ena me se abofra me nton nipa metimi nton nipa na kran owo mi sister wo na me dia kran na ma mi sister na onye me nton abofra ne man ena o se me kokko ne ba ne mle na me se me kokko ne ba ne mle no woti ma fafo a sister impa the sister na an acida and na woti ma ko sister no ho akode sister na se na se me mfa wo ba ne ye den emre wana baby a wodi ba akono bre first year ukoda ho no na oba no woda ho bi enye ye mommy nyamie anim nie se me de me ba no koto wa ka me ba ne be free me nsa na se ba akono wangu mommy me pa cho nyamie anim nie se ba akono wangu me pa cho circle via na se de wi am frama na me ba no so na pomudin enye se me de me ba no koto wa ma me fancy ka me ba no masie no be ma no oni abusua wo so wo ni abusua se wo kura na wo ho kire wo wo ma minim se wo tu bata kwa akopa adwuma ye enkura ne se na wo ma me ho mienu o me ma me ho ayi mema be ma ba akoba omo papa ka baby okay enti wo ma minim aho kire awo meboa ena wo tu bata kwa nkran se wo koye adwuma ko dim pepe na wanya kakra sende wo ma me na wode bia mankoda onwu akwa akokire wo edie na nesi kwan se wo be fra ma me aka chen se ma me wa kire me enu nti no bua me ne ma me baabi na ahoche ni free ho a mase akodi pa ede na nesi kwan ma satam no fiera ne frame say o ma mu de me ne ma nyina begu abonten enne ma enyi me ma me be fa me fi akra o ba sunya be hwe mi o ya aina wo de ntafo ne ba me de nkola ne mienu nyina ba sunya ti bebe na aka che wo ma me se nkura na ba ko wo de ba ko abre akola me de ne ma no boso me nnan mu na me ma me hu se abofra no wo minister ho ma ko mitimi ba ho mu kakra utimi ba wo mu ma ko bisan me nya no ye o me pa cho de o say ne ma me no o ka o friend say o de letter na da akula no so no ama ka abira ne ma me nko na me nkoje ena me ko ne ma me say ne ba ne fa letter bi amre no ana weighing card na me se me de minim o se letter na o de ama wo se me meje na ma me ne se wo mfa ahwe mre no eho na ma me ni hu say afi akula ne wo me nchen enti no eno kura chi no ma me na ase ama ho atoanse no edi ba 5 months ansa na ma me no eba ho ebehwe no ewo fie aha sa nete enti wo ma me na be ma no ti ukru so odaka mu a kopem afe ma ya odaka mu a kopem afe majua woda be ma ne daka mu a kodura afe ma me pa cho be ma no minister fena o ka say abofra ne o ka che minister say abofra ne nyem mo on fena me se mo fra ne nye ne ma no no nkasa me ho onkasa ho so ayi wanka mofra wo se prince me pa o ka onu pu ka che me say dia sam na me fra wo ka che o say abofra me say prince nya wo ba na me fa prince wo fam na me so oh
me di tro ye den e kire na se wo ka kire ne se wo fa akora ne wo fam de a ene ma me di tro e se ka kire ne se enye ne ba me di tro e ne kire ma nya me mpo na me kan ye kire be ma ne se nya ne ba o be ma ne na ka kire me se ma adwa ne se prince nya ne ba nti ma me mfre ne biem okay person na be ma no mfre me biem o se be ma ne ye hia no kan okra o se wan kan okra ma adwa se enkwala me se krob se bi o ware kroboni ba na wa nya oba no wade a enkwala no ye mfa enkwala ne nye den e ma na sasem ba be hu se ọwa no sister me ba tie se be ma sa wo sha na obufu o studio mu a wo be hu ne me se enjeje me kana kura wa asem no kina wo na kana kura wa asem no se ma adwa wo de no tie mara me mani wo lace me mani toma lace unkoji lace ni we nya no ma me sister ma ko entoma no nkana me de ba wo so akana ba mama entoma to say 5 mama wo boa na 4 years ebu wa ni nya ni hio obi abata bi a wawo a oni bi na ni yi ba ma epofa ede ma no me bo ikra me ba okran toma me ensa enu na ka o ti adenti na enu na ba wo ma me ti me ba musa sendi ni sika me bo a me sendi ni sika musa sendi ni sika mudi akwa ne ko ma no 4 years ni na mo sendi ni sika ma sika en content ma beti ma keka ni sika wo de ba me wo ho wo ma me ti ase omui wo ma me nupa na wo ma me ho e no mo hwe no wo di lazy brema fosti wo di ntoma bre no wo di mo bre no wo di anwa bre no wo di ho anwan bre no adin ti na wo fa kwa na koma ma me wo ma me nu na wo ne ho e ka sa ne ma we nyina aka wo ma no ebenya biadi o sere ma me se wonje prince enyame ne me bisa na question me say entoma no ka ma me bepema fra lazy no nko bepama ahye emo boto no ketuwa no a wode ma no no ka ma me no anka wo ma me yenu no wo mu benya biadi why not wo ma me na ma me ma esan se minim se menwe adwumbone ma mi sister no so ndwe bone fanya de e ma me wodwene bone ma me ndwe bone ka wo ka che ni straight away sa sister me watch me je me ba hwa na minim se me ka se ya minister on jabofra no na wo ma me ho o sister so ho wo biological sister so on betumi ahwena ma on jabofra no e na mama nka no kra na anye den anche mi sister ma me nya bopa ye sister bio me de me ba e be ye saade no but it's na baby am te bia na me community e na ma me ka sa me pa me sister te bia no me ntiase wo ni be ma na wo ntafo wo dan mu na ne yetumo be ma ne wa abusua ade ne yetum wo ne be ma no ne wo bantafo ne free dan ni mu no be ma ne ntumi ama se wo kra wo ma me ho e na be ma ne fere sa ho kire nti obe mu wakwa be ma ne ma me wo ho ye den ade ne ma nko stay no kakra na kire bibi ba amakan ba me ba cho be ma ne de ne ma me aka baby oni abusua fie oni abusua fie me ba cho me de me nko na abusua fie da nti woni ne twempena se ya woni mu na abusua menim ni sister baako me wo ye kro ne bedware e mofra no ma me menim ono e na ne bra baako omo pe ene nipa menim ono enti ya bietu mu free sa dan ni mu na be ma no eda ka mu no oda ka mu for how many years ni wo dware wo ka mu oye ma no ka mu menya sika twa dan ne ka no san be fie o enti ayi wodi akra ne koma ma for senedi say ansa na be me nya skatu ya dan ne ka me na me kotua ye say me na me ye adwuma na wodi na ma for si be satam na me de na ma no 9 months mu aden wan kwaje oba me de na ma no be 9 months mu aden wan kwaje na ade ma na minim se me ba beja abofa no but me satam ikra me kosa me kofa man kosa me kotia abofa na fi ma for stin chen kra o ene wo no wo fa ne ka ho kwese on kwaye dan ma for stin na ne frɛ me wo fa se ya dwanto an ko ya ma fosi esomu eno onu aka se ye ma me fa abofra no onu ne fa fun frɛ ye si ye ma me fa abofra no ma fosi wa na fa fun frɛ wa mo so me fa abofra ma on se da me ba ye me ka se ye sofo ene sa nana na o kan nana tafna almost say me fa akula ne ma ba ya no da bia o mo frɛ me a ye sofo de na me ne wo makasa ho atwam nana ne de ye fie ni na ne de ni da bia sa na wo kan da bia ade achi bia oba me nkyɛn mama fa akula ne ma no na me friend say wo mo mra me fa no me madwa I put it to you say akura no a wo ba be fa na wo say wo sin ka wo nkofa no kura na akɔfa na yɛdan na papa ne say papa ben ne papa say me de
me ma fa ne ba akoton na me se me nton ne ba nti ka me de ne ko kire ne papa no ya wo de akra ne ko kire ne papa na ne papa ne besa yan gya ya koda ne dia ma se sa fa ne bra ma mi enti be ya ko kan asam na nante ase enya adwuma no na me ya den me be tena ase ya ko kan asam no nante ase enya adwuma me se wo ba be fa akra ne de na kro no enka let me read the message ba ko bia se afa mani so bi na me fa nkyerɛ me se wodi akra ne kom wo papa ni abresa opene ba enti wususu se nka wogi abofra de ne koya enka ya ukunu be ka kyerɛ se sa fa akra ne bra fa akra ne bra mami me ba cho menyini no menyini opese ohu abofra no ohu abofra enti mami ntwewa no me hyede ka se brae da be na obepɛ da man ka ya ba me sister ho ni aba be hwe abofra ne se de ne ho ye den esitie ose Mako please ose Mako me pacho ma police in Chile no eno de me ye ho adwuma to be sincere with you me ye ho adwuma wo to me dia akra komo obi ka chen so afa akra na sase de wo betimi aton ba mommy mintimi nton ba da mintimi nton me ba ne da eni wo betimi de wo da cha wo betimi de nato basket Mako si orphanage for epona no mommy mintimi nye bi da wo betimi de akra we wo ni ba na ma me anyina na ma to Prince wodi ne buy na ma for sia nyina ka de beto basket Mako si orphanage eni for me ba no nton ko ne da hello yaw amen ebra mode eyi akoda no ekwa akoma ma for si na ka ho bi bato moko edi na si ye mama me pacho me koe me kura na me de akora no koto aduru so ewo your friend say tunai itini na me wona me wakra and of friend for na koto aduru so na me so okay iti be 1 week e ko 2 weeks no wo friend say ma me se me mra and me call ni ma me ne ho iti me ko ti wo 2 days iti 2 days na me ko di ye no never cut in 2 days na me see e ba and o ko fa taxi na ni show to na de show san e show ti ku ye iti show ti ku ye no na me adwa we de see ko ti na see ma show ba bo ye e ko ti na kwa mu show ba bo ye ano si ayenko etimi da me tika no pete be aka ne de ni na na tese wo e sesi wa ayenko no nya ho no de me nam si na to an ye kwa no so akwara no de na to do so na ni si sapani e wa ha no so on fa so wo de be kwa kra ina na to ne de on fa no mre no na de wo de na ko so nam si sapa ano si ai si sapa wo si ai ana me si yo ani ayenko ani na so bre so ai de etwa and one also meaning mammy, any minimum catching. Any your friend say, Nanny penny phone you go, or man penny phone you know, the minimum. It means an easy stamp penny phone. If you go to one issue talk, and on no flare and on what needs sister no, that is nearby. Now me make a can, what did you nearby and a day? Or by far, I was here me nuclear to send them saying, I'm saying, Margaret, who is sister. And was saying, and I'm beside Madame, Mr. Madame, into me and Marjoa. And was saying, I need me, I don't know. And I'm circumcised, I'm saying, I'm personally also on me and on the Akola. One door no crown, I keep so. Nam to one year, sending the penny. And then I did this day. What from me and my back and me, mammy. So, and I'm a cancer. It's one morning, my immediate confused. Okay, now. Ekotna wa na me sense ensuo no ya tinto me mbra etu one ma me ni nyina na pae ana ma me ne kra ne se mi ku na mu ni nyame nku na se obi akacho me yire kura akacho se o fa akola no fo ma me ni nyina na de ne pae atenti na wo pae no me frɛ ni enka tempe ke na tu akacho wo enti e yampa na se nyampa wa be ti e kwa fa me ko ti de me ni mpe me yire panyi na me ba no wo no so wo ni panyi na mba no wo yaw mami me masem bia no me pre no kre ma me kan kire wo wonim ya ne wo yire maadwa din ka din komo ansa na wo bam mi bisa maadwa se ebra wonne wo de a prince e koma Faustino woni mami din komo wo yire maadwa se da bi na woni oba no atika mu enti woni mami ya ne komo ne sidan na
wo beka se maami chi a won wo se wokunu ena wo se ne me yire pani ene me ba no 2 madwo ka che maami dana woni ne koye ne se wo fa akora ne fom enti esidan na wo so ka che maami se eye wo ba na wo ba dia wo agina hwe no aye da because madwo so kofa ne fom ni ehunu ne papa for sister mama yi eno no ena me ka se woni ne kwotena ho ene wo ka sa de na enka wo se hedin wo no an ka sa hedin e ka che me madam wo so ni oba ne ba na mo be ti apa e ka wo se ma kwa mi sa wo se ma do aso wo fa prince wo fom e na wo ka che le se wo friend sisters ya e bi sa aka asama na kire no e na wo friend se wo ka ya no ma do atoto papa so se e wa nka wo be ba je prince kana kuro na me ka che o se me kan to wa ya di bi but me kan to na ya di me chese e hona me ba tiele me chese me sa wo se o ma be ba 4 days answer na wo frɛ me 4 days answer na ma 4 days na bro answer na me ba be so wa di sa na prince aboda hospital ame ya yi no me ta to 4 days ana wo frɛ me na se bla ya wo tete ana am so o eye na me adom me ho ye ana se ene o pese o bisa ma se mo ne ha me ana am so o bisa se bi e wo bi a bisa me ana ka chen se ma do aka chen se akola no wo fa ne fom e ho kwa man kan to da na me wo no an kan kire me na afi ama pa na wo ka kire me ana me se wo boa e me ame pa ni mo wai ni mo o so ni me na ye den na wo be ka se wo man kan kire o ni mo o so ni me yaw wan tia me wan hu me wo yaw wan hu me o be ja ye kwa sa me e ba ye na ka wo be ja kwa na wo ka tie ni nyame nko no e ka fe ni ku sam se na do aka na me tini nya no me wa no ye me ni ntire o ya me ba akran na 4 days wa fe na ka tem so be busa ma fem ma wa ya tie me de tia me tia aseda ma o no wa ya me yire na ye e me kanfo de sesi me yire na ye yaw ye nu kanfo asem e me kanfo de sesi a de mi bi sa wona se wo yire ma adwo ase adana amoko ye no wonne fosi ankasa na wu ayi ata oba no ata ni kura wa wote kamu enti pese mi hu se brebai ena wo chia no ma ne je wo susu okunu brebai ena wo ka che no se akoda ne ya wodia me pa cho akoda dam na afu ni so wo ti akoda ni tina ho ne so na e to pese ti kakra wona mi di pete no e tinu no o kura chiye ena wona me yiri tina o tinu ni si form me jina ka no na me kura gate no na me chia no na buta se ono o chia me na so wan chia me o chia me dia yan chia me pa cho wo se wo ka che ma me se akora ne ye oba wan hwe ne so yie ma o e di ti na wo na wo de na ebra no so na hwe ne so no ba do se di nti e na wo ni wo bia wo se wo ka che ma me se akora ne ye oba e de na amoko ye mebo a me pa cho wo se da bi me question na no answer wo se amoko ye no ka che ma ayi first sa akoda no e ye wo ba prince ye oba mebo a okay na wa wo ba be ma ade nti na wo de na ebra mami wanya ndan madam me pa cho se onu ne mi sister din kan sa akola no wo so on pese me ba no be kwa busu ni sister wo te so me ya wo ya le yi aslam no wo me tin kan ma ye profess e na mi sister so me fa ne mre no na won ye no the wife say o ma ne ba nya de en kwa busu ti e ti ni ma no wo so so ku bi wo be ma na ko e na mi si yo wo be he no e ti ho na wo ko he no no na ye de o fra mi ma mi ba sunyan ho no pe 2 weeks no ana mi ba sunyan ho ti mi ba sunyan ho na ye de no o de mi ko sa ma mi we ho se mi sister no no mi si mi sister no ketu no ni ma me e na mi ni no ni sa pe ni so aka mi ni ti mi ni se ni ni ampa ma mi no so bi sa se ni o ti ani ni akato akora ma mi was o yes wo ni ma mi ya ni nkomo o so so bi sa na se ayi ni ni sister pa no no brebai e be ya modi akra ne ko ma no e kire na wo frɛ no a wo kan sa na sa da no a modi akola ne ko ayi modi akola ne ko ma no no
ba me di koma no na me ground what ya me sorry tina ka no e ma what ya me na me madam atiten we wa sesa wa no o se me si okunu o se wo doje me question no wo di ma doje me question na me wo doje question wa eyi madam mo ti ye de and I put it to you so now we are aware say maju akọ adi akora ne ko mama afose so ofa ne form na we me ni mo ma me ni mo bia me pate o ti mama ti edi pa be enti na me pese me pati ni so abekasa ka me no bekasa wo ti ni so ma me ni kan to o nyame ani ni kan to anyi bibia e na akola ne nyame ba me nkasa ye me ba mama me yie no na ma bibia ye den aba na ho no kama me no me ni ma me ne ko ye no kura no me ne oba ne ko ye no kama atwa no akongwa fi no akasa atrewa o sa ba taxi no esa be ka chese ni nyame nko atenti na wa mutam pe ya la yo sibra na pe na ma atwa kana te sei e yampa na sei no kure na so won na kwa me e bia onim samum ye no nyina ene mo adwe me oh ti me ba ye be photos na ma mi friend okay me ba onim hwe esi dan na be ma woni oba afefro wa wo entafo edi na si ya mo pe ba bi di akora na afa ipacho e kwala ni mi na ba ko yare na ba kakra no asram na asram ayi eti ya de na tinya na ti mi friend si ta mi si ta konfo o tiso ana mi se ento ma ma do kukum na mi be sra kwala no so me ma do eti owie na mi si madam say sana stay you ana o ti mi fa kwala ni mra na mi fa ni mra no no abehwe no ana me ka tia me wife na me wife say wono de o ma ne ba nkwa bosunfie eti won fa ne ba ne nkoho eti ni ma ne wo so ti wo enti wade ne bebre ne sister Penny aha enti wade ne beko tuna ne ma ne so ti wo no de na koma no enti wo de madwo de akra ne ba nyina na wonim se wade ne bebre ne sister Penny na mana ye na sra maduro ata ta me de ni ma no no nyame na ya madwo aka ye different tie me madwo se ebra amuwu akoda no na modai ka so ni fie wetumo enti na one moba no entafo no da ehene fase mene kasagu ma me na wukunte ni beda circle e circle hefa overhead na si Dubai ho no ena na be ma no so da hene be ma no ni obi ye adwuma no da kam be ma wote enti nya sra maduro enti na odi akra ne bai na embom no ahokyire entia Emmanuel me ba so enya sa na tie e ya mpase ne da ma fi wa no kwa de ko ye control but enya no ene ma ne ba ta enya no ene ma ne ba ta madwo wuti a wose nya no o enya no ne ma ne ba ta o ka che ne se plan on ene ka che ne so ya we kan no na chira ne die enti a wo akra ne bai akola no ye okotu ye no ni ba no ka che me kwa ni ya ni tita no na ono e ho no da we ya ni nkwala no me mo kwala ni no ba ta tita mo wa asasi su ama ma yawo ebe o be ho enti ka che ne de ono do afa de ni bla we di ma fa mu asa bla we wutimi no maduro ni na ho me plafon so ya to asem na o kan na asem no maka ne se na ma wa o ka asem no ma bla we wuti me si mo bla we bi wiase me pa ye ka ni ho fa me ne wu nkola we se bla we hu chire na mimi ba be se me ye djuma hwe bla yi sa na ma bla we nya djuma hwe no ko fo ba no ji me ne me ma we ato asema oka we asema oka no e fa ho ben asema oka na ya no na me sa na asem tire e fa ho ben e bi a wo kire a wo ma de wura mu nti no ono so adwuru ba so onkoto ne ba mo mi nto me ba de me nto de da madam ma mi adrudi de anke sa me ni kira tuma na so oba ne se me ma me ho se me ma ya unya no yawo e ya wo kire nti sabre no wo ntafo ne wo wani mabu a yawo mami wo ntafo ne wo wani na mu na mu ti dan ba hello yawo okay say sa freno madwo ma me adurase ho na se de ni bu asiefu abrante woni de nti o so o ma no na ni foni na da so oba e kran kaye se me fofo afre wo nkran bonte so no wa hwete bia bra we di me brabo afomwa eri akura mete ma ore be wo mark we ye da mani ha
brain na de mama because of my baby son say oh mommy sika nto aduane man kola we ni na eno ho mark ni me na me de na ma wo mommy no na de na ma me say de on na bra bom de open akwa enti yemra wa ukuru ndi esa fa ne bra kire na yemra sam no aye ka no so ukuru na aka sa no fa ne bra another story na yemra sam na ye ka no so me say enti wodi akra no be prince oni omoye ntafo ntafo ni nyina wa say na ta ni nie okay wodi ne bre o ma me ma fosti sika wo hwa wodi bre no 4 years ni nyina say offer support akra ne hwe saying 4 years me di kan man me di kan da me di boss ne ba me man 300 kika ni nyina bo me hwe me man 300 enu achi me ma me sika man de command don was enu so mpo ye say no so ye enti wo sika akra ni di ye wo nsembra wo kodi ma fosi wa be saying mommy me sika ba ma fosi nsam pa de metima aka say eno so bia ba te babo ebe 2000 and aba ma for 4 years be 4 years 2000 and start to 50 million na me signed e account na recently kwan so de me be ko SOS no na ma bro mu sika ne niema na ma bro mu sika ene niema na ma for si waje importance wo shenika ma omoboa so 5000 mu ma eno nya sa sika no ne enya we hu asem krampo obeka sa me imagine mpaka dia no oboa SOS what say amaka sa me na me do ho ahye me mama ni sika kuta na yeden ahye enam sister mama wo sika me ba ne wunti na wo sika na yeden ahye okay kasa me ba ne wunti na wo sika na yeden ahye sorry ma ka wo de David Jano na wo kasa me ba ne wunti na mama wo sika na yeden ahye ena ombisa se sai na menya ma ona de ayeden aye adwuma na me ba no wunti na usika ekuta wa yeden ahye ena me say menya 50 million ayeden which is 5000 e the amount ena oje penny no enti wona wo to ma me say eni SOS wonyina na aka say edu se me ba be fa abofra na me meda wase na me fa abofra no okay ebe wo mo be fa abofra ne die na omo de bra wo so mu mako manje hwe omo ba be da omo be ji akula no sika 20 million ena o ma rap niema ehu na me se menje samaka se meji sika se na se wo se wo ba be da masekura na se sika no na o mo de blaminti nya ade ameje ma liga ayininiye okay like Ishmael je enya me na me di oso wo mo be fa akra no be da wase no wo mo ma entoma me de ntoma ena me de tawo kese ene shampoo ni niema share rubber mu de bae ni nyina be di na 2000 me di 2000 to so e bae minister niema ni be di na na ho ono me pa sho na fe na no bam ono na fe ohene no e di asam no koto ohene nanim na me de minim ohene no me sister na fe ohene no me de minim so de niema ne ko me de bae ma me omo de bae na sai na wo kan ye no nti wansom ma ko me pa cho o say hene no man fa nkoto na me say o metena asem nu ma me na ye ka asem no mate eniema ne bae eniema no me de ma hu niema kwa ya rap wo ho wa man ya rap wo sika to so a wo ka asa da bi we ne de wonye omo nkwa asomdwe ma bompa ye hira so ma me pa cho me ba sika ni di ka ba first one ene sa niema na o ma rap na me ka kire o mo say se me maka se ma sha akula no ma me hu sika nyina hye na se wo mo beji akula no wakofa 20 million wakofa 20 million dia enya ade ameje esan se sa 20 million dia na me de yesa me bo akula no wo ka 20 million dia yesa nka me de che na me de akula ne ma no na wo de ne ko ena manje na one ne wo fa ne ko ye ena wo mo sign papa na ye na na atafuna no na oguso ka che me say mama fa akura ne ma wo mo fa akura ne ma na me friend so mo meji akura no na mo sa de sa 20 million na e na me se menje me de cha wo mo enti u kan se sika ni sua ma ye hwe ye mienu ye di first one no ti ye media no na ti ase ye sika no esua 20 million enti mapo mumba me say ana say adwuma no ma ya menyame 20 million ni niema no mo mfanko emu de he me pa cho ma ko 20 million no mu di eba mprenu first one no na me ka cho mo se menje esua
enti nya dia meje me ka senka saa we no meje 250 million e wo bra wo hene no ne wo fa ne wo mu nyina ko me pa cho o fa ne de ono kra phone so na me ne kasa but se wo mo ba wo baby saa time no de na ne de me nana no ho ne ye ko me de akora ne ma wo ma anje hwe no no mo sa ba akire ne de me ka kire no first one ne say bla kana kura say masha akora sa na ono kura se minja mfa nche na akora de ye engineer su sika e na me say nya akora ni tri su sika na meje misika abaya na mama ahwere wo me ho na menya adwuma na mabra bo nyina ase yakọ na chi no eno na meje me de no ne o ma 5000 ma nya noa eno no ma 5000 eno a mame wo ba ne amadwa pacho ane wakacha we nyambra sem okodi wakacha we nyamna sem okodi we nyamna sem so obeka sem afa akora fom mawe ya kremena mawo medie kasa gu fidie ni ya minim ne se mami ne me bayi mami we me bayi mame kasa gu fidie sa ye ntehwe me bayi do mami sene me di kan ona ne te se bafan ene fom ne ba panyini ona tete no odo no oni ni di nkomo sene me wafa ne maame ye minim no ye ne omotena aboro no ba akoso ni nua panyin ne me meso mi nua no na me bai yo bia one maame we no bia wone dofo wiase wiase bai bia wone dofo ne ba panyin no timu cha na ma no bi kura no wone cha no no ton ne o ma wodom bia na oye na twuma ti minim se ayonkofa papa wo montam e de ebrebe na wo behunu se Obama adwoa de akoda ka bia wo na na betumi ahwe no akoma mami sa se de no fa se meti se wa wo nkran na me so awu so onkofa no mra wanka sa ngu fidie no aye ntehwe onkofa no mra e no koi no man keska no koi ti okoya no oba no ode nkura mienu oba ye no obedi me ncha mbo so me yensa me a bo so me yensa ma hu kunu manhu ofa manhu nua mea ne menyame na mehwe na aboso me miensa na duru miri bi esa me yam adwuma ti na me kosiri makofa no na kwesa ma adwa sika niye monno aduane na munni na me kokwa so aba na me de bicha okay omo ba na akra ne yare omo ba na asana ma ya akra no mea me di akire de ne ko tachiman de ne ko ba kuni aba o maami bi wo ho ya asama duro me de ko me anam ko ji aduro ti otu ya ho no ma nyina de ma ti na o de hwe no akora na na ho de no ensisi so papa na mi ja na ho che sa no manchi ya obuyada na mi ja na ho sa me ko sire ma kofa no ma ba na me ko me ko ba e no dan si ho nipa nim dan si ho kasa ni nyamu ebe ka be 4 days ama ko na mi hu me bai kunu no e wo fie ho nyame ni me bu ofu no chese wo bu me kwase ya obane kunu no na obane me ba no kunu wo bu me kwase ya se wa fa me ba ne mpra be mfa se wa fa ne na wo na wuni me na wa fa ne tra ti na me mpese mete ba ma na kura akasa ti me wo wana ba me ba ho chi ami ne ko fa na bae na me bae ne ko fa na bae o bae no sabi nipa de di nipa ntimo mpete no ejeri Akoma FM bisa na kwanso wonu de eye be ma no oba me mpe be ma no oba no relation no de maka se eno de oba yi pa ofa ni kunu no mra se kan case da foforo ba se de akoda ne de akoda no oba ye no breben na wo hu se ode akoda na koma maami na ode ne koma no so asem ben ena o ka cha ne breben na be hu ye mama enya 6 months na metisunyan na minim se me nana no e wo ho me freni bisana omo hoye okay me freni bisana atane ni nua ho te sen omo hoye nya minima no ntu hwe ma madam fudi wo to no se ma kanawu ma hu nana no wo kuroma na se nya no kore na ma ame no
didi anamo achi ya chere me ame so matana wa sunya me tra 1970 bi ni ba bi ya na me bisa ya ko hu se owo me nue ho mama ntna da na me tie no ade chi na me di dwa me to top pampers ne no ma me de sabi ade ere chechere akora ntuma half fist share no ma no na msoaye na mkope hoka ti me bisa na me hu we kura fiye me jene number na me friend no man direction se o say me kwa ampara me nana na wo no na ta wo fiye ho okay na me da na so se wahwe makuya na se waje ata ye nyina e beboa na ya hwe minim se do no e wo ho nkekan wa bia enim okay na me de no mani nyina na me yiska kan na me de man na be ja me kwai na me ba me fi ti mene na wo wei me ba nti ebra wo ko ho no a wo de niema no koma ne didi nkomo no wan kan kire wo se ba cho da bi akoda no enye mama onana no anemomu no madwa so ofa ne form mama me ka me rozo eda me kom anka kire na wo ko ye no nkomo ben na mudi nkomo no be mama hunu mame me na me kwae no ne me kan ya ne se o de ata brewa e de nyame ase okay ma me kan ya ma wo so wa misa ne se okase ye de ata brewa no no wa misa se mame na ta woni mo no because o ya asase de na wo ba madwa so okofa Mako me pa cho o say onu wu ya na odi dwa ba fie wa enye no kure memi ko ni wo odwom se madwa say me maji lete ebi wo ne ho nyabotre me ba me maji lete ya hwafo mu nyabotre ana o say me ba nyabotre me ba sisi Feel every taste, never spread. Top chocolate spread every day. What is this? Me pacho me this. Sisi na me nyabre. Me ntidi ntia ubetumi ekwa because say and I know me hunu we but that's the nine baako se mu abuo and sense what is this me pacho me this sisi na me nyabre me ntidi ntia ubetumi ekwa because say and I know me hunu we but that's the nine baako se mu abuo and sense what is this me pacho me this sisi na me nyabre me ntidi ntia ubetumi ekwa because and I know me hunu we but that's the nine baako se mu abuo and sense what is this me pacho me this sisi na me nyabre me ntidi ntia ubetumi ekwa because and I know me hunu we but that's the nine baako se mu abuo and sense what is this me pacho me this sisi na me nyabre me ntidi ntia ubetumi ekwa because womo woso anye ntino ye de ne bai na ye ba ye na ye hwakra wanya ba afi sedie wo sitie sedie ne fosi adoa sedie ne ti ho atutu akrokro ne na ho atutu akrokro ne woni ema no a ye wo se da bi ebe hadwen akrai edru na enu ne yamoa no a obetumi afri mu obewu nti ye ne se ne ye mfa opapa no na omra ne hu kwan ye befa so de apraketu efa ne little kwaku no afa so in fact little kwaku ne ye di a nyankasa ena me de ema no ne di kwaku ena me de little e kan ho na ye fa opapa no okaso beba adechi ya ye fa no se ye mfa ye nkwase asam ne nkwase program no emfa mfre ne so nko emu ya bem ema ye hwe se ye bebu akra no ti yesi etiefo obia wo kakrawa sempo ataku obia famra na yemfa nhwe little kwaku na yenia bema and DJ Clinton boani yenya doctor for konfirmachia yedi akrai kwato ho eno ena wuhwe a doctor for hu no na situation no anweden obi nti omo ye ne ani a doctor for ne nurse for be fum akrai hu sada no a Ishmael ene o ma me de no hospital no na enya sam ketwa enti odi ehwakra no
na anidaso ni ho na anidaso ankasa eni ho but ya de ne koto ho na nim se ye nyame tumi ade nyina ye nti obeboa ye ama akra no asurvive ya de ne kakra to adua ntonuro ni yeto ye sei na ya ye ni nyina nam ya hwefo ni yetifo papa bia na omo emboa ye sika fam kakra saa na de ehwe little kwaku akra ide wonima na ye pain eye pain na onsere wunya no na wo fu ni so no so de saa bra no wa kira obeka sesebe okra aha si ya na no wo so in fact na areho oni eye ma ni bi kura wa Nigeria mo hu akra infoni ni no de beto ma ni so mo su na de Nigeria ni na kura wo hu ni physical wo ni infoni TV so e wo no atwa ko ye se bibi de TikTok wo mo ko ye na jamani so mo su na de wo sun because no ni sa akra ye ye biem but ye nya akopon ti ase ye de ni wo gidie se nyame owu ye ni mu ase ya sho little kwaku amna ba bedru sabre me pa cho se na any day bi kan ya wo hwe ye ni akra no oda enche wo na wo so no me pa cho wo no ni ya hwe na na bedru sabre so ye oni ye nhwe ni ye mponi ne ho to ni ye enso ene wo fi sa tebia we mu akotebia we mu sesei onante ye enema bebere ho a afei na ye ho adwuma ye hwe ni nwe nanso abosumi mienu asesan ye dia transform ya kwa we life esi ya dofo ni ya hwefo mu a wo mo ede bua ye nti ene little kwaku na da ho no esan se na onwo na onsu na enkofo bua ye nti wo mo bua ye no adansia eba edoso akoma die na onyim da wawade no opeba wa hospital we nya bie wo donate 10 cedis bomb pa ye go so o so wanyim nye no obi di ne ka ya ne wontua wo donate ye na obomb pa ye go so 600 million abeguna account ni adansia na eba oria million baby wa brechina no USA enra en wo de na dansia eba ye Israel boma me yanko wusu adanse no boma dia fabra na yemmo na nkofo ewu adoye eso emfaso 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 ya audio mame ede TV ne so ya baba mama say ati yinti yemi about test na dance die the pastor praise and me and listening a good testimony the testimony na this say everyone to kubaye no even na contribute to na nikumo your friend say skin disease be a friend of psoriasis america have no man ya only na group na omo a testimony say betin na bo o ma emo bebre na ba amaye dia testimony eso so to say emwa na ba ku bi ale yo na doctor ne friend say another one ya you could be so and I'm saying no koye na me ma bi say that and now I FM. I've seen you higher shit. Maa Akos. Yes, mommy. Abaya we ne me ba no. Pe wo mumu no. Eyi nyame. Omumi enu. Me na me ka choro. Eyi ma for me amadwa. Me na me ka choro. Omodo no. Minim. Omodo omo ho pa na me ba no mfiti ase no. Okay. Me de mi nyina me ba chi. No kware fo. Minya wa fom ukoya no eso chire mama me ba sei wanka me so minim se me nana ano na ebra ma me wusu hu se ye wonana no no ade no me ka che ma me se me nana no pa so fa de ma me ko hwe no me ko na ene se me ba ma wo 30 years ayera up to date kura mi hu no kana kasene bia no bia hu ne baby ni yetimi hu no ti ma ni kuna wu me ba ayera nti na me nya nipa adom ne kita me na me nya nipa wase ne mama enu wo ho a wo hwe wo eye no kore o de nkura na bre me se hawo wo mu nkura no ntafo ni ti no wo hawo mu ti o de ntafo ne ba no de nkura ni nyina ba o mo wo me ho me na me hwe o mo abesi ne kora enti uti da se o de nkura ne koma Faustino ka che ne se okofa na sase de me yisa asem no ko kasagu we no mama me yisa asem no ko o de ko court legal aid ho no ena obeka okay ti ho no papa no frey e ma sunje na se wadwuma asai ti ma adwo ampesika mawo
Okay. Or pay 50 million. Yedika or the 30 million buy. A chain or the 20. Oh, what the 30 coin? Me the 30 coin, I made it 20 no. Can't oh quiet mama. And yeah 5,000. 5,000. Okay. Oji mama. What from me be for catch ran say. Or the mama what from me be catch say so the no mother bra kora na. And so would na chi ne kwadi nti a would mama say na. O catch aye would ye small ayi. Ade asan no catch nti ma would na chi ne kwai. Na say wa mama catch ran mama ko doctor ho no nwe pa ne mra na menya hode na mo nsem na mama ya. Mama doctor me mo ha. Me jo so mini aba. Na pom te say we dey amponya nkro ya wo be say ba mu bi wate e ma ho so ma me menya pressure ko wunya no wo o ka kire ne se wo ko fa asase de no ya fa ni pa asase de sister ya fa ni pa asase de wuye ye me so betun dia krato basket ma kwa ko si wo fa na jo manim doctor da wu e no be won panie de why bonus ma menya abotre because wanya abotre na say ne pressure akosra no so be there. Thank you minu Akoma FM cake no e we kire ho say ye twen wase ho say any there I na good me cake no me twem doctor ma minchia na minchia ahwefo nyina na etiefo nyina mani age ama na broso papa nra mo celebrate mi ma ne broso no kwasem say baby am nambia no Dawood course no basa me da mase mani aso bebre mani aso obi o say the o say ne credit obia mani aso ama na broso na me ba no birthday no so kra ama adanse no so ba bebre me de say ana be pia o mu because kase ya ma me bia ni sisi aye ne ya emfie ma akoma dunson ewo agbobroshi na ose ohun adura onyeye na ne ma enso omunsem obi nti omude ne ko Canada ekoye ne surgery 2014 na omude ne baaye no still an sisi no enjai na okase obenoma bibidura ejaun se na anamafo ayabai ya na ebinum kra se ebibiduro kra ya abosonsom ebi nso kondema bibiduro se bibiduro nye na maame ne se otie yen saa na ohwe wo nua TV ano se osuma ne na bi se me manipul omumpul fa o memo omu hu se wo koto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules abreme eneja ne nana no ko okan shi drugling ene koto Dawood 360 capsules ene to Dawood ointment oto we miensa ene oto we so miensa also start is onum Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ni twi no ni sisi na aye ne ya for 17 years no 2 weeks ni ba ni sisi no onte se eye ne ya biu na ne baba akobae na abrewa no apia onam abonten a waja ne puma na to no se ma me ase ne de waja puma na to no se hwe se mo sora mo se ma me no ma bibidro me hwe ma ko e wo nua TV no ne papa bi e friend Dawood ne kasa e na me suma me na se ma ne ma mo hu no nkoto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules nti ne ba no frame me se na mienim no kreni mo de America na watna na onje bibidro ni but the Dawood ointment any Dawood 360 capsules ayama ne maame ni ti no free na ekono wagye atum se bibidro ye number 1 no kwasem the doctor Dawood to me obi etie yen ana obi hwe ye ya ade nti na wote ho na ba mabu se wanu maduro abre oh me call wa krobi wo wa ye fra ho wo chew Akoma FM na opani bi nso ono nso esisi ya ne ya o se mfie be se 9 ni enam so ama na yere mu nyina agya no oh ne re ya miensa eni ekwo hye wontuma nko be che no akwamfa bebi ana adu no kra de o se na ni da so nyina asa na ye kasa radio so ni ye ka TV no ko wa Bruni pharmacy wana pharmacy eno koto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules on the sisi na ye ne ya no ene na ode ba be treat ti onom Dawood 360 capsules na ode Dawood ointment ni bitwitwi na ode bi twa afi ekwa animu kakra no na ni sisi na eye ne ya no onti se ye ne ya biu na ni ka sema ewo mu ni se sa connection na ma ne yere mu agya no ne be ma na afa yi adwuma no oda ho ahomachi bia na apagya agina so je wa adwo abo ne nka ye e di o se oba ketwa ne de oni na akasa ma esi a o se oba na aka mpani fo mienu no ma me fa me number no tudwa mi okay
Dawood, my number is 0241 0241 244 244 012 012 0241 0241 244 244 012 012 for frame so munya duro ni binto omko Gapson Pharmacy Gapson Pharmacy mo be one hwa o de also pe Gapson crowd obi anim no koforudia Dawood ointment o Dawood 360 capsules so ebi wo ho sanso na wokọ twifu hima adofo heba e wo twifu hima e won so Dawood ointment Dawood 360 capsules no ebi wo ho omo wo we takwa omko owasa ebibidro fie edro ni bi ho e na my joy heba nso pebi etukura na obenya bi na sesi ano unse the whole Ghana agi edro na tum no ya pebi anom na se krama me bi nani abreme so ma e kache Dr. Daiwu se edro ya mabo da wura me kwa menya bi nto na me se ma ya na short na se the distribution e konti no ya the central region omo moton no be we pharmacy we herbal shop and say over the counter that's so bia no na say we central region we western region eastern region and as a part of Kumasi Ashanti region to say we oboase we oboase a ubenya bi e wo Jeff Heber e ho na do so poni na wo na e distributor nti say wo nim Jeff Heber number na wa frɛ no and as car kese a ekɔ supply nti wo frɛ Jeff a obema obi omo Achimodan omo nso Jeff Heber ho Achimodan Kennedy pharmacy Kennedy ho edro no ebi ho ena tema for no frɛ me saa onim papa bi a wanya 72 years say I ton Dawood ointment wa tema 24 Bibi say so penny aden o say ni sisi obeton because wo hu dance ye na na wo ton aduro papa ya na una ma woyem nhyehyɛ wo ndi menam de bia na mani ade nokwasem o say ni sisi aye ne ya for 2 years ena na ate sehwi yoso ena oba tema no to aduro ni bi say o de command na o de aduro no Dawood ointment ni twitwi ya onom Dawood 360 capsules no ena ni sisi no ko enti o ton Dawood ointment ni bi e wo tema committee for enti say wo tie ya ade enti na wo de wo tena ho tema no Little George e wo committee 5 sanso na Nanaboache ne shop ni bi Okan Shi Drug Lane Nanaboache ne shop ni bi Okan Shi Drug Lane sanso na wo ko ensanwamu a ne shop ni bi ho tema committee 2 Nanaboache shop ni bi ho baby a Ghana baby a Nanaboache shop bia wo bia kwa obenya bi woko Okan Shi Drug Lane so a Halus Herbal Kings Walk ho nyina aduro ni bi ho baby a etu aduro ton bia o Ghana bi aduro no ebi ho Dawood ointment Dawood 360 capsules obi ho ha obeda sorry no no complain say na chika say ne ye ne ya oni onka na Akoma nto no yam Dawood ointment o de be sra na chibrɛ mu no no wanom Dawood 360 capsules no 3 days ekosi 1 week won say testimony adanse no e be start say eba obi da so ya no pause me madam konso how ye content ye dey me nu aba okon yi obe den wako an wada so how ni here bi mi ko na se me so yes madam konso any dey me the Dawood ointment mawa instant obi na kan bro for so Dawood waduro ni ye adwuma at once by force ye no kwase onya de twitwi nko ade a inshallah ebeko ye obi wo ho ana ne kotodwe ya de no haye maame no mo se titru ensutobre yi obi nama ne kotodwe ne won se panie ono de obey ne se obenom Dawood 360 capsules now the Dawood ointment na sra kotodwe ne so se obi won so ane de na hono kotodwe ne se start hono na wanhwe yi a ebe start baako e de sa na abesan baako na aka no afa ebo se onan na start se echia ye wo obi no nya ananta but sasabro nti ene onamana ne na ya chia obenom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment e de atua no the bi atwitwi o de twi ne kotodwe no obo se akere anansa bo se ahona ebe twitwe se achia nso a ebe start se etene eno na akoda bi e wanya mfie du nson 17 years abrante o se ne nan na chia no ko school mu a na afefo no ne school for no esre no nti ama ompe school ko na ne maame na to aduro ni bi se yaka ho asem se bi se wo bampo na ne nan no achia wo de sra so a ebetene na oto bi koma no nti wo de sra so anopa enumre o su aduro no 2 weeks no wo se ne nan no atene kama nti se ya wo ko school a
or ano no mo sere school for ne say de bia mo sere me ene me na ne say ko de na mo de be sere me bio nti so obi tie ya my number ni bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 37 wo suhum ene ne petem moko tonic pharmacy or popular pharmacy e wo suhum wo tonic ho a aduro no dodo no nyina wo benya bia to ho Dawood ointment Dawood 360 capsules e ho e bi ho no mo upper west region wa ene ne petem nyina no distributor ono so wo upper west region e ye wanwana pharmacy anase Bruni pharmacy ere de obodi na obia enim no anase Alaji 1000 pharmacy ono so wa Zongo Lane ukọ hwa obenya bia to se wo temale na wo hwe e wo nua TV a ukọ PK Gombila e wo temale ono so akoda kra na obebisa ne se wo hwe PK Gombila obekyerew Dawood ointment ni bi ho Dawood 360 capsules no ho sanso na ukọ Bogatanga ukọ Elsewhere pharmacy anase Datan pharmacy edro no bi wo pharmacy mienu no nyina ebi wo ho utie yen okay usisi no aye oya menim se de edru ba wa bresa wa yenru a wa ba mabu se wonnum adru bi abio manyame nka wakoma esan se Dawood me need to me okay but de nyame na me so eye no okay eburu nipa adwen ene ntiase so nti de meka kire won se ko nakoto Dawood ointment okay Dawood 360 capsules okay what the ointment no dey say wo pese wo hu nsenkyerene na won gi bibia ani a wo de wo dware wi a fa Dawood ointment no fa sra wo nyina se nku a wo de sra na wo de koda okay bono fo nse be de sra be timi da se nanka na wo ye kuani nso a wo de fa sra na ko afuom wo betimi adot se caterpillar na o se be de sra be timi do se caterpillar me ko wa anonim me nyaka Dawood 360 capsules o se sia no man pese sisi emu de sisi na edewom me number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodafone is 0201 681 717 0201 681 717 nyame ensha papa Dr. Dawood akache ena yako ye no enti enei bomodi ahye ne so ma me say grow fine mojadro papa ya wonu a wo betumi ada wo betumi adidi moja bedi afrisane ye woni paduanum wo we de ebeye fe grow fine Mr. Qualinax smart about Friday mens apedang wo benya bi ewo ho na chemical ne e ba so bia mu so ebi wo Fred Dr. grow fine ewo 0244 596532 0244 596532 madwa ma memra wo ho na wo kasana na wo se akoda no kwanka wo nkonkoje no na Akoma FM ma o pressure se kofa akora ne bra no wakoton ne ba madwa wote the question no osi wukunu aha na se kofa akoda no na wo koton ne ba e pa che wo enye woni wukunu na de akora ne koye ne si den wo ka che se waton ne ba ti ba bi akora ne wo bi akofa ne bra me ba cho me ni miku ne de akola no koye ba me man ka hwe amfa nche miku ni sei na me de ne koma me sister man ka hwe an kire no na woni wukunu na edi akora no akọ enti wu nka bibia che wukunu Akoma FM enta for pai wo mu fa ba ko mu obi minister nie na minister no bebi amede akora na to nduro so no minister ne betimi ahye abofra na mam enti wukunu ya woni mu se mwabofra prince ata prince ewo wo se edie so nti no se kofa ne bra nti sa waton no se wo onim so wo sister ho dia die nti no ma pressure se kofa ne bra no waton no okasa men kofa abofra ne ma memfi no because the owo men chen kra no wo nhwe no nti okasa men kofa abofra ne ma memfi no kopem se abofra we abofra no ho one me ye entokwa gidigidi me question wonya no Akoma FM every baby no na wo ji akra no na wo nyini free first in some na mom okunu na se wo ton waton ne ba enti baby ne ba no wo bia nkofa ne bra
meanwhile wo kunu na no koye and when you say wo di akra na my sister penny is it then was what on ba se me man kan okra of ka se me ko fa abofra no bra me mfi no no o ka se me ko fa abofra no bra me mu ano no e no se maton ne ba ni tina o ka se me ko fa abofra no ma me nya den me mfi no oni mo sister fi ono na koye ti se wo nko fa ne ma se obetimi akofa na fi ho wan ko hobi ene en ko ko no bi se e be che ne ma me Akoma FM omo koye no so kunu kira se one ne di nkomo wan ko fi hobi kunu ne di nkomo nti wonim ma ba na ne number wo minister wo ne kasa send sika fa soma minister enti di enti no se waton ne ba obetumi afra wo sister na sister che ne mo kira kwa no akofa ne ba so minister ka che minister ka che me kunu se me ka che me kunu se obi se na sem na abofra no eye ne ba na na me kunu ka se eye ne ba ya den na ukuru sa ka se no me kunu ekun ye na me ka se wa fo obi ba ene na wo Akoma FM ya se wo hu obusua wo mfi obi na se bio tafra che kro bofo kra wo fa ne ba na wa one ne wo ne wa anware abofra na ukoso okwaje mofra na ye mfa ne ma na fu se me ne wote na asam tumia mabusua fo mo do ho be chewa na ena me po me hona me nya bone so na me ne no e ka no ni ye die so ena na me ne ka ena o se prince ne nya ne ba ena o se me maka sa asam na che ne dia me pa che se akwala ne nya ne manam se da bi mame ma woni majua agoro ache one majua woni se wa betray wa dan for any trust oh my ene bon wa betray any trust pa because me kai se say oba pani kura se wono so wono ana hwe ne ma wo ena wo so wono ana hwe wo ma me ni ne ma me wo sister ni eno so also ma me ya na hwe wa do wono ana hwe wo okay now ma fosi ma wo so woni we adi agorache wono wa hwe no a ne nkura abrem aba bedru sese se bia bibi ni mpo na se wafomu a adan na wutwe asem ni mu tentan dia na wo yaw ma de ne me yaw ne se wa ma fa wo se wo ye minua wo de prince e ba no mi de mi ni mo tenkran no mi hu na che ka se sa me ka se 2017 na mi be hu no odwom go no se ya wo ba wo de na ebre me no e bia sister akula we mi na me wo no mi wu mienu na wo mo we yale ntini mi sister me srew boa me wanka wo be ka che me se wo fa ne fom na se ma wo fa ne fom na wo ko ya ne mefra wo na wo mfa ko na ma hwe prince no wo yale no ma hwe no a ene na wo se prince agina yia ye nipa a wo soma na eye yie wo de ni ye bibi eye yie no afede wo se wo ba ma enu nti na eya me ya ena makura we hu nti no me bibia ahwere me ene na sa 5000 no a oje ye no sa bra no de se no we hu se prince wa nkofa ne form na emom no eye ne ba ma me ba 5000 no ntito bra woje 5000 na wa be hunu se no kore no ai ho ka se ai ho de o ka se afede prince ye ne ba enti hunu no kore na woje sa 5000 o ko so wa ne prince try me ba cho ai me kwa so ne try ma afe so now no ba be hu se sa bra na prince enya sen sa bra na prince enya 2 years 6 months enti 2021 me ba se wa hunu se prince ye ne ba e wo ho ena wo demand for 5000 ma nya me na me bisa sika no enya me ma adwoa no batu so mi so musa abre no ka kire me se o meje prince da biara da wo hu se ne ba ma hu se ne ba kai ne ba dia ma wa bra wo meje ma me pa cho wo ma hu se ne ba ho no wo ka se ne ba abedwafo ba wo mbebem na se ma me ba o de my own nsi okay o ka kire me se me de ne ko ho ne se kwaya o de me fa so no me nti ase letter na wo so o de ba bra me wo prince hu no wa amfa ama ehwo no wo say prince ye ne ba nti na wo say woni mpanifo hia na mo ka de mo beka na wo da ma wo na me ka se se wo ye ne ba dia won tua me ka no wonje no o ka so on tua ka ai ehwo no de ono me ka ye no man ka sika ho no ka se ono de on ka se wo ba abeje no enti na fe so
ene wosan ba say afa dia wo beje prince de na ko oni be ma na wu akora no wontumi fa akora ne nchawo wa bra be ma ne nim ti bra wu say akora ne ye ne ba no a ho na ka wusi ampanimfo na ka wo ji ma na ne ma ne tindi legal aid fo no wo hobi ade no mutumi ye o man kan menansi ma me fa ye wo fanwie edi asam na tiawa madwo aka che wo ma wudi na chi ene ne ko ma me ho sam okoje prince ma me dase se dia wo kan se mo fa se le akodai am se asan ba bia me dia minim uniamu ndi me so ne kunu ede enya kasa kasa ya be ma no kwa ne ede on trafie se de bofunu nam se no wonne ukunuku we mo fa se be ba ka se me mintie wo dia wo kan se ko ukunu no di wala me hu se ne kunu se adwo ne ba ede akoche obi ndi okogye me na oyede onkogye nam se what ana me fere mo fa se to kwa na ukunuku o se ne ba ba binti na oyede wono konto kwa no jasma wudi no ba binti ko fa no ble no ndi wanka che no so fa asem wono se di asema na ba chire mu se fa me ko ye no mama am de ko ba no no ko yam yanim awo chire binti amma nka no kwa che me se ko fa kwa na ye de o fa na me se what to wono panka so ba no sum am so anya de enti na okunu so ko je ne ba ntu ye de enko je no ana me fa ni kunu no wono o chire mu se woni ne ko ye no wono che ne se ode ko kuma ni sister de ma me ba so no nti ode ko kuma ni sister so ko ye no no ni sister no ye de no o se na nsuo to nti ono ba ka na ho no no bisa de se unua ne adwa no o se ni nua ti no kwani kunu de anim se de de kunu no asa ne bofu aka no o so onim se adwa nua ne sister yi ana ma me so adwa so atotoma ne se o fa ne fom ne se adwa ne kunu tamu no woni no kra ye de anchire no ma me so o ni no kra ye de anchire nti na me se me de me nko na yen kwasa se me anka nya me de ana me je ma me no ba me fre no na mpa na chewa be more than 1 month na kasa ya in fact asem na nye na oyede so omoja no no po yese ene ye mra ho na ye de yenka okay ti no kure me ko to sofu bi ani mo sunyane so mo se ne sofu me ne ma me na ko ye se ne se asema mo fasi di ne de antwa yi na ne so de boba no ndi kuntam no ehu nti me sere no bibia ni wonyama na ye de e ma ne ka no kure ko ye no ono so de ko to ma me no se ye na ye ni mra nti me san ye de e bye eti a chena mama didi nkoma na se o fa ya de bra oni fasti didi nkoma o so bra no kure ko ye no o muna ye de anchire de no o ka no de na mu ni se ayi akra na wodo ya ba sheli mu no ana fe so ya wodi ni se no kure adwo anka na fe o be ka no na me se aja nwu anka ni kure ye de ewu kure so na ye de ekumaja nti asaba akra na ye kan tin me serew anko yie in fact wono nti asena ye de anya djuma me hu se ye ya na odi ese bia na bofu esada ye ne de e ba akanti ye ba no mu no na sa asem da koto ma opanyini bi anim ni sia man no okay na mso opanyini ofia asem ye de e na man taska asem no no ese ye san ye de enko emra okay e na san ye de e ba e no chi ye ho na am mi ndi nkomo e pa na da so pa na chewa no no afre me se bra asona me kan me se me ye de me nteme ho ase be akura no ma je bia ma na ye de amanaka oh yeah kasa ni nyemu se ko no ya de ntoma sa de ntoma ne ska kakra ya de eko in fact wanye okay to no fe me se ye mra na asem no ya de ye ka ye no em so wante ase na se de na mso mama ye de emma no so se ba kon de wana ba we de me na me ye de okay me frew okay emma anti bra okay nti ko ya me anim ya ko ye no ana ya ko sia ma ne ho ana ani e frema me ma ye de oba ye no 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 bompa ye ma akora no se wo ja na kwa ye de amaye nti wa mo se bia mahwa akora no edru sei na minim so ofa ne fon fine no le bom ka sei starting no so budget 250 million okay am tell you me no scan oje no sabe adwa no no fa ne me okay so because me bia tua akora me ye de minya okay nti me fara chew okay oje tum oh achofa wanya antum okay eti ya kasa ya no no se wo de yemra ti me ko no nam ne pomni kasa se ke be anka ska no akwa no do nti no wo do ntwa bia so no se why de ndi wante ye ko wante ase se ye de bai okay ba chiro sa fra me se yemra na me fa akora no fa akora no no obon pa ye sira akora no so na mo okay ene ye pese ye hu wo side ka ko ye be ba ba bu ni se mi de ni ja toro we de be ja to a wo na me de ene no ko ye
di mama no de be kan yan se mesre no dia se be kan ya be kan ase o ye mate ya be kan ase o nana no mama o so for ya me eno de ya be to aso ase o Pastor Julius da fun no be din ko ba ya se o boy kere se de ti o na wan te ase be ka se Pastor Julius fa bo me so de kwa ase wa ya to ase ma o fa ka se ye o fa wa nu hwam na de wa ye ni ye na no de ane de na ya no ya be ye ma I think that the whole thing no abia ba ko pa ma hu organ ha say the problem I organ ha pa ye yam from so mama ye nyi yam from so ntum hwe adia baba o ya ye no awudi sem ya busu sem ye nyamana sem entinka ogene from so atuma nka hampo ensese nka bepi ha oh in the first place oza maame no etwa maame no atro se akola mi ko fa wo asase de me fa no fom na ayo wo yem ba nsono wo nsono na utimi ko twa santro no kire maame no sa de no nko akwa no ese hu se no matter the compensation wa ya maame no matter what make sure yourself obe satisfy maame no the fact that we trying to become mama and to ko twa kire maame what you know say oba no mpote se ko twa to say o fa na asase de a oba no how the child feel oba feel say enti ade a wayere anya ade a ese se wo press wo kwa da for that because my pay 5,000 if say oje tu mu ono na shira so ma me so o shira so o do me so and from so na waye no concentrate on that and make sure say akoma to yim baba ko si say mo first access no kwasam now I have to say compensation bi o twa enti o ba say o man yes asa wa yade de ya atro wona num pa o anya compensation bu atro wona num pa ma ya tu wo de ba fa yi na wo da ha na na okunu da hene serious o okunu so si akra ni nya yare asasam yare na wo say o de ko ma sister and you telling us say you tu mu na da ho you understand nti na da oba ko mu obi na ho kire nipa no bi dangerous o mama he de bi am ka say ade bi ehu na nipa o ye trofo o ka tell say gina ha ma pe baby fa aturo e very de bi am ka say mami ono so o won mfum so o ye say o de ba aban mama wa ye mfum so obi so fast as de abro enye ne ba to na ye tu nipa efom and when say carry police station say bia say na say na o ma enkra tie den ato so ma no mo say akola na ye fa na asase de no o maame asemesi wo o so ati ma nya say na o je na nti maame de ono mfum so wa ye but mama ye say sintidua no beba na no so beba no only of an say o ye nyame so adwuma me problem me wo pass here ye ababa one ye very dangerous say you see me am catch wo say you see question obusa na me yem hye me ye o say o catch ne kunu no say maame no hey me sister o mo kwa catch ne kunu no say maame no o de o mo ba be ye na duro wona maame no so wo boa ne kunu kura nimu say sa maame no enya wo hu nipa I want to be sure I'm saying no, sister. And I was as what time to na akokwa nti o twa e to ntroso o twa to ntroso enti me mami tunu fun na mama se na wo ti mo mfa ne se so fun na no ya na o bo fan se mi tunu fa ba bo na atoro obi bebu okun na nipa bi a kuta se suma no mama unyini nche because etimi kun nipa ese nipa brabo e mani nipa brabo twe fom na ni wiye no omunku mo nimu mama story class a wo masem no oni ni kun so side ho eti yewi ya baba we onfa be ma no so na enye no modwuma na enye mo won say o ba no o tetetete ne won wansam ne hu ade de wu tia na tuntu o say o ba be tra say kabie se kra no wo yire mama me say ensem be pipi ha no me say atente hu tia mai ne to enti hu so ba be tra ha ani onye ready o hu so ba be tra wu ko de ababa ya fa so o ke hu bi na ba ye timitam akola en ko che na nka se bi o de o fi se ka oni ska ba hwe no wu ya busu obotimi o ba na koma busu afo bi abu sa na sa kwahye no ka o be ya no de na nam enti mama office or problem o ni kuna bra buma ye ni problem but o yo mfa be ma no so mra se kwan we ne ye nya mu adwuma na metu Ghana fo ni wiase fo nyina fo se mama atoro ye nya careful na enku a e be ku da chen nyame insha papa Pastor Julius ena yete ne nka na emum no ewie hye ne so pa ma me se edupa ne ton ne ho nti no
Rocket Clinic Limited, the Pacum capsules, Abadomema, Nunum Bibema, YM Regenik 442, Nunum Binesis, Wakusio Kumenum, Ven capsules, Bema, Nunum Bibe, support to prostrate, no, Mefagen, Buama Moja, dear for Sunny Yen Pedremo, what I want to me, and now, Mamuya Jumadin, I would do for Mani Meme, Modia, Medfagen capsules. Now, Rocker, you will Kumase, Alabama, Station, in addition, Mofrayan, I was 0248. 885040 0248 885040 0244 183230 na yema will be na channel security ventures and Zara mission in the G capsules Zara mission in the G capsules no ya the mission in the capsules and them say gonorrhea syphilis e be ko na fe oba we dey po be free ho Zara man capsules ne de boama mema etumi egina so ye pa be ma dobana dan no be hindi e ba mission ne de malaria fever typhoid diabetes wudware wi na ho na me yo hene no hindi e ba mission no Okanshi drug store e ba ne pharmacy shop enye na Doctor na Eji Zahara no panu bi was 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 Dr. Bejo so no ama Zahara enu panu bi evangelist Mami hey there be am mama ka say your banshee na fe yamra ma yes na tough case and some woman my the time we na ma ya aka ene the whole day krank anka sakra na the mama ka just MC be watch na some woman ankasa meti onya meti bomo just say Akoma ene meti wa me bisa we bisa we me dan meti bom ma he sorry kan ye nipa ya say mafum pacheme before sorry can ye omo ya ya na bebre dream say o ka sorry no o sheda o ya de na we wie no abeka sorry yes sir sorry ka anka me hu say no kra ka ya but me gidi say o ka na o hu to wa me hu say anka eye maami odenema wada bebre na okoda bridge ase na ye de ma so bisa say na oba na we o se na uhu second one so na ye kaka Akoma efe na ase kire na me mpe ba bi mfa ne nto na nim so obewu nyame so amane hu adena me kwa me refi me misa no o mama ye no ba kokra yare ti de won yare no e na so de na na de yare no o hwe ni yas ba time ma no nim so obewu wonim so obewu no nim so obewu na me efa ba bi no ho me hu ne se ma me nsoso no wa ya de but also obaye no wanka no kre waje atum waje 5000 mama eye denya yemfa ye ho nhye ne situation nim kakra nipa ko ensohwe bebre mu a decision bi o ha uteke no mame nyame hu ne se ebebo wa me o na mame ne ka bibi se one mame ya yonkofa no ebi obeka ne se ope mame asem kra che ono oye ne mame no enti fa be me hu ne se no o mame we mu gidie se ebi amede koma na ono de betimi ahwe me ba ne ye amame na so kwan ofa so na wanya de ma hwe fa leto kwa kukura anya example ne papa wo ho ne maame wo ho ne maame wo abusuafo ne papa abusuafo yen ene adofo ene hu ne se da bi ye fa mu a ebeye mi gidi se sa decision na maame ne take ba ba bi o de fa ye no e ho na wanya de nti me mfo so ame wo maame we hu ne se at least oba na eche wo si after 2 years na wo hu se akra ne ya de na ye wo je 5000 what done ne ba de amano so wo hu ensa ko hwe 2 years bi mu nto aso ko hwe 2 years bi mu nto aso so wo hu mama me nyame adwuma ne de o ya no wa ya manese ne se ko ye expect se ebenya bibia we tio but nyankopon hu ne se ade a wo hu akra mo ba ye nti no mama nye bibi mama o ya maye enti me hu ne se ya so obe he obi ba for 4 years so anka no crunch o na achire no wo be hu de ba me hu ne se nyame adwuma na wo ye no nyame kra be nam we so ama wonhire pi onfa nche no na okay Dr. Mafu Fertility and Herbal Center wo ya agwafo mo peba wo pa wo na wonya bi awo me fa wo ntwa mpoa ko Dr. Mafu Fertility and Herbal Center afei wo ne so akoda ibre wo so nante akoda nante wa ye bi akora nante wa ba ya desoa Dr. Mafu mankora wonu mo nante o ma wo mu no mo nemu ye Dr. Mafu nyame nhyira na no akora ya wo ma ne nante ye mi hwe mpo na me ho adwene me o ba ne nante afa no ko na obema no anante Dr. Mafu Fertility and Herbal Center ye wa tonsu esreso atie bisa abase ye ben Presbyterian School no 0244 411099 0244
411099 and 0277 741618 0277 741618 evangelist Mami, I'm chatting for ne ahwefo no Mary police commander nyamishira ya chia no oso chia pa na me gene so ma me follow story we pa was story we menye mu sese mi nye mu kra na nani di akire pa mi nye mu kra enti ma Mary mi twa prese mi ma prese fo nyina mi twa prese inspector fokuo ene part ni Grace mu nyina mu ampa me police station nyamishira me chia mu nyina yankwe ba me target nyina ye irresponsible father oye papa no oye irresponsible bema wona topato mi hu na fu ana hu se o mobara wona topato awo nkola nyame nipa do se ne nyame chewo achede mienu sa o njana ejuma hwe ne na what to me ene wo yire akọ knife ya aya criminality mumienu mo ye criminals awo no what gira ba bi toto ayampia bema what lose respect wo stature pass the si gira we na wo twa no responsibility na wa ma obi ma me say na me take care mu na nsi oto e na ja masa woni nyansa e wo se ka no kura kiro wonu obi na nyansa wonu na busuafo ade ya bay nyina papa wa nyina se papa na wa nya na sede se papa e na masa se mu nyina ba we are irresponsible ya ka no kura na kiro o ba bia fa ko enyesem so na ka wa ba ma e ka wa ba wa se me o dira so se me asoro nka majimi saa ani what here wo think nka majimi ani what here na picture da ani what here adai mama bebre this is the situation that the omama Akoma FM wo ba yare na aba ade na be ma wasa wo yo wo gina se be ma ja nyame kura chemu mienu oba ba ko etika mu yayi nya ne senka monte ade se akola na wu na ka monya kwai na ko ba ndem afa na mo de ko ba nyame anku no ena wa ye nipa na de bi de bo bete kuma sensem wadu ani ni yani e mo wasem ma oba e de o si ni ma me ni relate papa ya na ko ma me ni o prince oba ko ma prince tama mi usa onu no nya no yes ebe ya dis obe wi ni akola we favor Akoma na wa ga no responsibility na obi ma me e na atuaka na wanya oba onu so ye eturofo na mutiri ye Ghana ajo ka wi ya nkamu enu nyanka mbadam oh please commander see am fanembra bubadam fi se kwa mo ye far commander se me fa ne from me se ma me no gi no se wa engineer ko report to police wa save ba wa save akola no wa mu eno nso se wo de na ko intikrata wo ho en wa fa krata na ba wa show dadada atura wo ka eni o wo si police form o krata enti wo kwa akofa ba okay eno ano no enti ma mi twa so the police report no baba enfie nine no wa show ba ma fe na obegira ensma beken Ghana ma yesramo munya very careful na mema mo wo ba mo nhwe ba no ya ba gina wo fuse memi die na uju jona o toto ayampia woni maguas me da say evangelist Shannon say Josie fashion awie wono na hyematade kama wapam atade ahyeme Josephine owo bom so woni meet me there sport ene din hwane mu eno nti say eye den wedding engagement party adoring Friday where wo kwa baby ma Josie fashion empam oni ema no ma owo bom so ni meet me there sport edin hwane mu fra Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 eye she's mitrinwi etebi a mehye bia en me make us no eye she's wonimutreshe onimutremu akasa wo pe rivon bia wo pe bia wo pe so treat you her na che she's our stadium on Unity Oil and a Shanimu Stadium. She's here any Unity Oil and a Shanimu the Plus Beauty Shop. Yatronica see a parfre 0249 155 776. Yamami Brago and a Bajo so 0249
155-776 na ka che ne se o pe Rivon wo stadium oni Unity Oil ene din hwe mo ye twe ho abaye ba ya beto aso na shane so the Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Grace Gift is bomodiana bra yade aka prostate cancer, enlargement, fibroid, stroke, diabetes, hypertension, hepatitis, A, B, C and D, typhoid fever, ulcer. Yade be ne beko Grace Gift yentu ase ye wo Kumasi Oshim School Junction Oshim man from Barkasi Road eho en ye wo enkrani wachimota ye wo Petroleum Bungalow ye ne Family Life International na edi ehwe mo frɛ 0543 3200300543320030 kafefe talala takwa bentua bema nom no oba nom esiesie bema low sperm count wa yemre unsu fita bi obema no ade achi sa obema atwikom oba enka wakoso kumanum no wonye white uni atenka ukoficha wote yaw ensansa ne kurogu bem utiti wonya kafefe capsules edrupa eneto ne ho danie ba kwale na apidance ba de bo se owusko bi ewon kokko Harriet, it was 0207-183-819. 0207-183-819. So, what fra? Now, Harriet, I do so. Na wa mauka fefe capsules nibi. Ato, ye try yan wamba na yaba to aso. Abrantie we na mesia no hey. Enne die besi. Che. ti koye ni se na be shiri mwini ya Maa Akos Akoma ya me ba chom ya so bi eba chia ya de ti ya se tiefo bia wo kakrawa sempo ataku obi afamra na yemfa nhwe little kwaku na yenia bema and DJ Clinton boy me yenya doctor for confirmation ya de akwai kwato ho eno na wuhwe a doctor for hu no na situation no anoden obi nti omo ye ne ani a doctor for ni nurse for be fum akwai yi wo sada no a Ishmael ene o ma me de no ko hospital no na enyasem ketua enti odi ehwakora no na enidaso ni ho na enidaso ankasa eni ho but ya de no ko to ho yenim se ye nyame tumi ade nyina ye nti obeboa ye ama akora no asurvive ya de nkakra to adua ntonuro ni yeto ye sei na ya ye ni nyina nam ya hwefo ni ye tiefo papa bia na omo emboa ye sikafem kakra saa na de ehwe little kwaku akora de wonima na ye pain eyesu eye pain na onsere wumia no na wo su ni so no so de sabre no wa kira obeka sesebe okra see ya no wo so in fact na areho ani ye ma ni bi kura wa Nigeria mo hu akwa infoni ni no de beto ma ni so mo su na de Nigeria ni na kura wa hu ni physical wo ni infoni TV so e wo no atwa kwa ye se bibi de TikTok wo mo kwa ye na Germany so mo su na de wo sun ni ko no ni sa akwa ye ye biem but ye nya akopon ti ase ye de ni wo gidie se nyame owu ye ni mu ase ya sho little kwaku amna ba bedru sabre me pa cho se na any day bi kan ya wo hwe ye ne akora no oda enche wo na wo so no me pa cho wo no ni ya hwe na mana bedru sabre so yo oni ye nhwe ni ye mponi ne ho to ni ye enso ene wo fi sa tebia we mu akotebia we mu sesei onante ye enema gbogbo wa afei na ye ho adwuma ye hwe ni nwe nanso abosumi mienu asesan ye dia transform ya kwa we life esi ya dofo ni ya hwefo mu a wo mo ede bua ye nti ene little kwaku na da ho no esan se na onwo na onsu na enkrofo bua ye nti wo mo bua ye no adansia eba edoso akoma die na onyem da wawade no opeba wa hospital wenya bie wo donate 10 cedis bomb pa ye gu so oso wanyem nyene obi di ne ka ya ne wontua wo donate ye na obomb pa ye gu so 600 million abeguna account ni adansia na eba oria million baby wa brechina no USA enra en wo de na dansia eba ye Israel boma me yanko wusu adanse no boma dia fabra na yemmo na nkofo ewu adoye eso emfaso 0599 814 926 0599 814 926 024
Piwak Natural Health akache eye 3p garlic mixture. Ma be kwendo me ha. Maa Akos me also pa. Who say me fan be free US buy. Okay. Your friend Mabel. Me can say wo hwe wo kono. Okay. Na wa chini wo pe 3p o se wo nya 3p ankotena prem nko. Whoa. And yeah, the time no so be say ntwa. Wow. Enra and wo be kumase and wo be nya 3p ni. Wow, and we two. Yes. Obetu do so po. We two ti ya na mbisa say so anto ba ko do say da bi o. Bebre. Na bra say me nya bi. Me di bebre na me de kwa abrochire. Nice one. Abrochire fo na atu agu 3p so. Ane, na wo te Ghana ha. Wonto. We work we wani awoni asem. Awo ba o. Awo amo kata nche no. Ni ti nya ne ya. 3p. Garlic mixture. And to send you that's the ne kono ano. 3p garlic mixture. Piwak natural and akofa enrei ediaba. Medofo pebinum wate na beboa wo. Ebeboa ama eyi kata ene yare a awo ede banyina afiri enso. Eboa ma asma samre a awo ya yeseye. Obi a asma won so ne ho kire no. Yen kan cho so wonya asma ba doctor say o allergy. Wudi bibia na ama wo mu eye oya mepacho. Nonom 3p garlic mixture. Ewo na ewo mu no ne garlic na ewo mu no. Ewa mpesa ade no kra. Enti se wo obi a wo tabo wa 3p garlic mixture ene beboa wo. Eboa nso mo ba ubu nsa eba kama emoja ne bedie furu sane yie ebi abobo ento a ebe na ne kama ama ne nyina abesena kɔ sanso na obi a wonya no daboso anase wonya esiche yade 3p garlic mixture ena ebeboa wo eno nti wonya bi na sa wono a eboa manipedua no esipi na esita ensoso. Okay. 3p garlic mixture and hon komo ena ewie ye ne wo edim. Na medofo de eya na da bia ye ba ye ne wo di hon komo no. Eno so ye di komo e de afa obi a waye kese emroso. Obesity anase overweight. Saa de yi ekoso e wo dada sitene mu kire sei. Obi o so no de e wo abusuam. Abusuan no kese wom. Enti wodidi o wanidi o oye kese etiripa na ono ta kase e wabusuanum enti wodidi o wanidi o be kese no eni obedidi awu wobedia maniti ate banku ye bɔ no woroba mu a obetumi adi enum eni nkuruma hwenam abɔ pure water be 6 aguso wi wade gieo wote hwa na wada na wato na wada be ba cho kese na ase wa abusuanum no wo be ya mana boroso obi so say ande kase ne de wodidi o wani di o de obeya na abe intimate eti kosua wo kire say bunch pan no na tea no milk ba ku no obehwie di agum o say am de medi ayare ampan so obedi ayare akuma men kase yade no e wa busuanum yade no ye kase ye soso enu nche didi ne kwaso ye kase wo betumi asleme wo betumi atwe abra kase wa busuanum ede na abeye e wo se wonom 3p garlic mixture na woti wadidie so enoko aduane soche enam bebrebe nkosua ne tia mpampa no epacho twaso ne didi na aduane no enye wese na ebeboa wo sanso na obi otape esikire nuane and you drink ya baba sway wo banum bia fe no pakose anwumre wo ta di sa sugar ne ma no a wo be yekese ama na broso wo bi so a aduro wo se am de mpesa me yekese na wakoto aduro e wo pharmacy numa ne aduane se de atie na obedi ni nyina wo be yetatwo wo ye kakraka ama abroso wo bi so ho no mu a ene wo se an ye okrom eto no sa ye nua ne bi te se ni huni apremprensa ne akaw ene bode dwono wode ye den gise enuane a ne fried rice ene pizza ene beche so oska no wadi bia ma ne ho aba no abo drink eguso me ba cho sa ne ma we nyina obu won so otena fa akonse ya kanka ne wo mo ye store no sa wa akwada wote fa akosa fra no pakosi anwumre ama yiwe ma no akosi yiwe ma we on sore nante on sore nye bibia anopa wo sore ya nsoso no na wafaka ababesi adwumam ana wo kɔ ne shop medofo e wo se wo ye active e wo se wo ye exercise wo de wonya exercise dindindin bia kra no aya ata nante na emo na emfifre nte kakra na enane sade ne bi wonim se wo ye kase ma ne boro so a e wo sunsun aso e betimi am wanya esiche yade
ebetumi amwanya akomayade yesan say oye kase asade na ebe ni pedua nim no ema ni pedua ni sisi ne ho so yie enti emmo gye fu sane obetumi anya akomayade enti yen hye no nso eye 3p garlic mixture ene beboa wo hye asese onum bia so waye kase kwa am na boro so na oti wadidie so woti enam bebrebe eniema ndokondoko na wo hye asese onum 3p garlic mixture ebeboa ana ne sade bia ma abesena ko wonum afifire betew na atwon tubo so bano ne bible so me no na afe wo sesa obeka se na da wo slimming course na waka che nipa ne se eye 3p garlic mixture na ayosa piwak natural ye number ni friends sia why kase am na bro so wo de wo si eso kase na wo ye ebi na bibi koso ni pedua num entu de freye ne ne uni nkomo why kase am na bro so ana obi wo obusiemu a why kase ana no wonte sa afena kase na sha se a eba ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enti number piwak natural I did 3p garlic mixture abadwa so no ye de ye adwuma eno no wo kumase ha wo benya biato ewo pharmacy shop biemu ena enkran ba bia Akoma FM kumase ha herbal shop no wo benya bi ewo Colinac herbal Dani herbal Criske herbal ena woko ho nso a Albert Mensa Albert Sam ewo ho Albert Sam herbal ewo ho takrade ye AA Mensa Medina eye Health Alert Clinic any post office no di nhwani mu ewo Medina Little George ewo Tema Community 5 Ashaman eye Ekus Pharmacy ena oba enkran okan shinso a Kings Walk any Kop Sam herbal what your pharmacy shop biemu ana herbal center bia wo kwa wo se wo pe 3p garlic mixture obeyi e dia maw kese a wo yam na bro so me bacho aya ye exercise wo fie nso a aya ta nante na emwa wo na adansidi amafo edi edefa eduro ne ho no eye pi no a wo de yenkoi na yenkotie adansi a amafo edi ne bi Efema na kwa me taxi driver na enka na misisi so misisi ama aka no na to na twetwe ndi 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number maga na ma Akoma ti tiri ho bi me mente di ma mi di so do ni de ka ko na se no Akoma ti shine pa mi to ni no me na mi ko ya ka se ba ti ni no ya no ya ko na di shima ani me bod na ka pa adoni mada adoni pa po ya power the shit India dance is at the modern and one the pressure also on Akoma na me bread sisi atomi ni man ni guys adoni ni ndi modia ye but masa bibi mu Mesinya misra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena nafi Wuko dwene wapaso na asori a wu complain no se wonum 3p a ebejani se 3p garlic mixture ubenya bi wo mem pharmaceutical shops and herbal shops in enru enti se ya kan se obi adwuma nsa an mo de maka nru ho asema kan wo de sohwe 3p garlic mixture wo de sohwe wa bedi aduro no ho adanse eno bi ka chem se aduro no eye papa be ma o oso wa num bi na aboa ne papa medofo garlic eye aduro ewo eye aduro ankatwade eye aduro na wo de hwe kania ne ewa akura no o 34 bucket no eho ye fia na wo de die na twi ho ye twa ankatwade mu ne ye de abonete ne ye de atwi ho we chese ankatwade wo aduro na se wo no mu a ebo ye fi e de fi enti wo ye kese dodo a eye 3p garlic mixture ene beboa nom na enna ne sade mfiri ni pedue nom emoja ne afrusa ne ye ebe sha sese etwe kakra na aboa ama wonso wahwe wadidie ye na ensade ne niema nchechewa no wate so kakra sese obi won ma wo twibe kokura hwe enwu aguso a wompe gese wache ne chewo anwa bebrebe no
yɛntete so kakra na yɛndi fam aduane kakra na ɛmoa yɛn 3p garlic mixture yɛ number ne yɛfrɛ yɛn na yɛmmɔ nkɔmmɔ number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bonua pharmacy any herbal shop will be a mokwa wo say wo pe 3p garlic mixture that's an essential nyaminsha papa menua ba konadu happy birthday papa fafemwe happy birthday me baba ko Emmanuela and then I owed in the birthday on a CEO Emma Stitches and Elder Fashions opam wedding atade bia opes opam bia opam and the pictures na etwa gun dey sheni ono ana pam ya enti me mana woda pa nyame hira no ne ruade ma no be ma papa a obeboa na ma ne heaven akwantu ne na brabo awie paye ensini ye we yesu dem amen happy birthday na me happy birthday pa nyame hira na eya me ba na wa na dwudwuma pa yada say your treba pada or treba pada catching yakono divine open bar center yen and yadu or treba pada ba no kwasem say who stroke ulcer why am one pem uni atenka koko pressure and amun say ya de oba bema wo de your treba pada na ubenya bi ato kwalenak Fredman some quote abi aba shop and am this here ba fancy shop bi am ubenya bi Fred doctor was 0551 2281 0551 228281 yakwa man so 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 hello within baby afrefree Maa Akos mira yankwa okay tie ele enso na ba no yemi aba ne ukuna ebe de manon kana kwe de manon kana kwe o se ko se ntame fa ku ne tuna fa ku ko si na ukutuma se ko so ko to ma me no na ma me ko be tia no abe so ma ne kura uni mu no kera ye be se ni abe man o se se na ni aba no on ya adebia o se ni kweme be se o be chantro actually ya ma no fe ni se ye be se mo no kura eni menu amadi bia mo ye bia be fine o mo yesa o me ka kura no ne ye entiri me da se papa chocolate spread ne de ye de fa pano mo e ma pano ye dem a wudi pano no kura wia na make no wo do ka kire ma e be ko dodo mu atwe sanse and so top choco 3 in 1 chocolate drink no so de cocoa milk sugar bibia wo mu da da yu hia ni hye wo benya bi supermarket ni dwa bia mo for 0243 033033 0243 033033 hello we didn't baby afrefree. Hello. We didn't baby afrefree. I friend Eja. Okay, Eja yankwe. Me bamba no. Oba mi kuno no. Oni man function ni no. E ku say. Ni ka nyuma na de na sa tafo able. Na mi po na nyanko la mi mu a. Ena di ko kra no. Ba ko o yare no. Eni na ka wu ba man ko ni ko no. Na ni 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 ko ni nyan ho no. E so tempo ko la no akwala ni yare. Endi ka so ka se da ba ni se. Na ni fo ka no na ni ko fi fi ho. Na wo ti enya kwa akohwa akola no. So the no be good no. Kama ma ni ti akola no. O tu na ko akohwa akola bi da. Ko ko na da. So ani ti na ma ni yebo na ba so wayade pa na ni ku no ama bibia ni a yemi sano wayade me da say be ma na anya de eneseba industry ya de enes ointment aba stretch marks ebe ko pimples ana be mo yi na badwesa ensa wa ebe go dware wi na honam ye ohene ensansa kro de senkro tankro sa aye honam nyina ma ununu timu ana ebubu dandruff ana wa pampa mu enepa ekro na wo honam nka de wunya eye eneseba industry enes ointment kokko se tutu Mr. chocolate star obasta be ma star kwada sra enes ointment me say emema
cry the ointment in one dance. Awake natural capsules. ABC immune system no. What in kind of winnie be? Uko feature what a yow. Feature quansi sisu ye. Mr. Wada. Bema waya mrempemu. When ya nemus and ya dear would ye. Awake natural capsules. And next ointment. Any awake natural capsules. A boy Juma papa and cry wokan she darling. King Swakeba. Repage Ventures. Tinatadeba. Baseline pharmacy. Zaso and a niece in Rejoice pharmacy. Ubenyabi. Kofod you have for uncle Gaps and Delight. Drug Right. And a Bino pharmacy. Kofod in Koko for uncle Wuskobi. Hillside and a BB pharmacy. Kaswa. Tribe of Jida Mubenyabi. Kumasa for Yanko. Danieba. Mr. Kwalinakeba. Habme. And a fake Kriske. For your Renest. I was 0245 0799 0245 079915 and 027 653 7701 027 653 7701. Hello. Mini abema papa. Mini abama suma tatima poko fi asemeta koji. Mini abama mi emo abaso le tie bidineti na yini na ye wa ho. Mini abama bi de mi woni se maame no woni se o mu pa no mo de ni maame no won de mama no mi se akora se no yale die tiniti dia obi mu won wa dwen no na nka obi ebusa na o se na me ba na mu ene nyame nso won pa asembone ene akora yi tia se na akora na kama woni mu ko pray akwa kwaje ene de me ka se maame na wo hwa akora ne se ene de kura fasta ne ko de ma no kwa kamisu kama se me sira akora na mo se mo fa ne ko na nya ko pa ga so se ti maame no so di 2 million so di 1 million medium so be tie me dia we did say what me ka to so tie me wo fa che wo mo na wo di asenta na so bi ache na so se nya go po e no kweta akola no be di da che no me ni dia e no nya me sem e ti me ma no be tie me a wo fa che wo mo ni o mo ta ni kwa na ma me ni wo kuma die e ye so be bi e no be di ma me so mi da ti mi ya papa bi mi so fa kwata papa e ye Osborne Ghana Limited yen e na ye ton blocks papa ye was solid and hollow blocks e wo blocks no e ho eden ye was stones quarry ducts and a cement block ya cha say anwianka ho enu nti wo si wo dan na ope blocks atwa braka se ye ne mosque no e na din hwe no wo kumase ne importamu a Osborne Ghana ye the blocks no begu kemu akwaja wo free Osborne Garage and Motors ye wada kwadwom ye ne despite house and a shanimu wo second hand car papa atwa ho eden ya eye Osborne Garage and Motors and na wo electrical appliances eye kama ye electronic shopper e wo edum enhiase no blocks and a wo second hand car and a wo and nampo electrical appliances fair wo 0240 403-247 0240 403-247 and now 0244 377612 0244 377612 when to me and you know so didn't baby are free. Hello. We didn't baby are free. But I do na maya kwaje we mami mami so mami no atexia ya kanta mai kuma yana na pesa ba Maa Akos bulivwa gade ili sina lipi mami waje akola sina siye ne sengisu mami also wafu aba first one wa ambaka so waji 50 million pia ni yeti sa waji 50 million plus wafu waji 50 million wa friends o mefa akola no waba or the 20 million and to man or the Yama Katrika or you know what or you are saying is open worker. It's easier, my mouth is all my neck day, but I don't be a Meda say osemo anyesa we didn't baby afre free. We didn't baby. Yes. What we touch on my home. Me just me right yankwe. What we touch on no. So and the clear pass is a little create the media. What be a somewhere dear. But I think media. What are the only big accumula. No, I believe so more ban. Asem anywhere bro yan so asem SPC Short Pond drink and a make up for the ama when SPC
punch drink kama chese wokwa yase wokwa wedding ase engagement ase birthday ase ba bia wo bekọ bia no abi ne de serve ene ewunim wokọ nkrofo kra fridge mu a SP citrus punch drink eno na enye egu nkrofo fridge mu dem frafa wo bi anim na ema hoden enu nti enei se wo pe SP citrus punch drink enkwa drink bia nkwa ha ho kwasa nkonya yade o wokwa Osaya Koto enterprise edum pizza na Sachi trading enterprise yawni abinchi VIP parking yard no ene hwe no mo Pedro Fabo Ventures ewo Einstein Estate frame 0249 017302 0249 017302 yakofa phone calls no Ayona pharmacy what the piling capsules and in the ointment aba kokwadro tatahwe piling capsules and in the ointment enunti Frayona pharmacy Najib piling capsules in the ointment ni bi kokwadro koko ha dwempa for 0597 216047 0597216047 and 0597 216037 and the idea Akoma mu nsem dwumadi ni na esie abusua pani samia champion wa ye ready ya wode agudie mu nsem a ekotwi ba breman etro so enyiwa fidie ni free ha koso a ene ya ngurumom Fiesia chey ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 every time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie